Alright, sakay ongo. Nimbola. Nakabali na sema mai. Kaya gusto ko yan ni Bembera tuka na ni Rosema yani na marama. Pabidibinakan ni Siamra Minggo marama na ita. Emelina Vakarewa. Sematik mo yung ko ay na korturangay suwe na Mandi Heights. Marosar bakalibo ni Rani may italo no patatuki kende na sigbilang ni kuwa. Kena tomanitik nga na ulutangan ni ibitalo no ni Pam Scheme. Pam Scheme may Australia. Babinibinaka bakalibo bikim ni na nom ni barong tuk na bulay werwere. No na may talo no to manto bikendo chonen ro ni masi. Turangan ni ron rua. Tikino na muka na sa matawata. Sangay ngol talatunga mayo ratu na bara rombara katabu. Ni robitan lo talatunga na ulutang talatunga ni Pam Scheme. Turangan ni Nambukelebu. Na sana bag turango kandabu. Yala siguro ni kuwa siya mamayo nuko maraman ita Emelina bakareo menagay baka madalti ko manda weekenda buko tinga ni bitalam noa ni Pam Scheme ya ni kuwa sana rongo na monra na marama baka usibi beira na tiko boli may biti nonra ngole ni kitai na turangay tumbu-tumbu buku ni sasanga ni takataka kena nganrebi me may bukay na nanta matabubali buku ni National Employment Center non laki takatak na non turang non marama Pam Scheme Australia iya sadar kita may kwasaran na kabilangan ni kuwa maramalay tayo Melina baka bulan mata may bayar na bakarang. Nimbola vinaka na varong tiko mai na ka vinisi ni kua ni taka ni tos vinaka tiko nanggara vitavi na nomuni mata ombo ni taka talanga ni vadanga tiko na bakatangi zangi ni mo ni mata wak madal te kiau sarmanda bakaleka ya o Emelina bakareo ngone leo ni biwa bau te lewu waswi nabanga koro lo mai kau wakawati na koro buinandi na tiki na koro ala wena sano da kunroge ia nungguleni vale susu tunga na nona korni basi na korba turanga na sekula melambas vitu tiko na soli naka Nakapakalim maramanita na nomu lomosoli mamay lewen na bata-batanggo bata-bata ni Bitalanoa gona bata-bata ni Buli bata-bata lang ni Bela Betty non sasanga ti kumenta toso kiliwe babi ni binaka na nomu yalonganga mentormenta bata na kabni kuwa merongo na domo ni na itumbu-tumbu oni tiko bole mai biti non rangarabi tiko ni sol ngarabi tiko ni matubale buku ni non rangol kitai na otimuni buku ni takataka na Pam Scheme marutakan nomu baka madal tikim ni maro mandangan yo baka madal tak madangan na nomu ni buli manday bay nomu ni tumbo takit tiko mai biti maramnita. Buli na primary school au buli na tabo primary tika bu na nongku school jen ye me na tabo primary na ngono ya sendo nda buli nga da na kalasi ono soli na ngalala kenda vela ko me na continue na class 7 senda mele fo mundua au kalasi ndo kina kalasi ono me na tabo primary melo toka au nga india na Jasper Williams soli fo mundua kina fo murua na buku ni nona venga rabi na tumbu turanga na lomo ni matintu na takataka baka matintu ya na vilesi kita ulesi meki ni suba may tumani kina na buli na Dudley Intermediate School ni mbera ninga inde wasarti ko yani na Dudley High School Sa totoo ko po. Doon libi naman na nabitarin. kira uleo rua ni tau ulma tungo ya ko taravia na tangani Sa totoo kasarang marutakan ni
Ni tukuna talanga manir to levit tukuni sol au marau ni ortono baka rong tal chunga mena kabina ni kuwa baka mbulut tiko bertu baka ndondo sara kani marau ni mai waseti ko na nono to susu tak tiko mena ngone kambimbi talanga na lingni be susu be baka mbulut tiko be kem ni ken na maramatina be kem ni na turanga tamo ni be ngarabi tiko mai biti dine ni sangoli tai na turanga otimuni sian maramo otimuni ena kena laki sangai meto soi na bula ya maram rita membaleta na pam scheme andaro bitan no kina ni kuai au ni aro moda moda bakada Vinaka maramanita kirau na nirombula baka betini nito tayo susu buli tumbu daki buli nga may lambasa kita wangola talangan na baka lisilis na lisilis baka matinitu na bengarabi no na tumnong tum turanga kita ngole melo toka isuba kita ngole nambo walu ndia sar na bilesi lambasa le budini mai kina na buba le mai lambasa ya tika boli ngamai na nunggulo ni vale lambasa susu boli ngamai kina budini mai kina buba le na matai ngani yang baki ni nero bakawati matai yang baki kiro baka mau au sama ni nabudi me why not me kiro tako semai na ito tahu ni na tambara na sorry me mai garabiki na banggar daka na buku ni kena sa tiko boleh na isol-isol na garabi there's responsibilities having a family it comes with responsibilities sama ni kiro mai tiko boleh na sorry garabi tiko na daka me advo besar nga ngono ni covid rono ndolo rosanga bulu sama ni kirodengu na daka sama ni baka nananu takin balat ni kito so mi vale manibaka na namtaki me sa lesu tale na ngole-ngole lambasa datani tiko main na vale na koro gai salala tu sa manibaka na nanutaka na lulu ni bubale me why not me kito lesu manda na koro kito sele tiko kina nil salala tu na vale me na koro me normal tal na kake de ke kake rongi lesu tal me banggar tak tali bitu lebu so kito sama ni takoso na lo manini to ya besar ngayani lambasa na lako tika na covid sa tiko po normal tika mana kake kira ungale rongo da mai lambasa na vitala no me baleta na pam scheme rongo ditu tomi gitu na tuku na laman tauni na ngoli tunga na lay boli sara lako na vitala no baka wabareta ka tibi kim nini berna nindaru semati na kabini kwa Lambasa is a very small place like almost everybody knows each other na tuku e passing abang laman tauni so koya la kutungan ay tugu ya ito mitungan na laman taon ni batal ngaya sama ni kiro vital no ababutini saka na lilu ni bubale why not mo bato bulan kiro sala ko saranga sala itamba da kana kake de sala imbiu kerto ngele su chiko na lesu na boli asa ambiu titi ada ko stal men ambiu yata so kiro ronga da melam basta na pamski me tina isa kembali balian na sa tikunga na yalo ni sesanga na buku ni bubal siapa tahu iyo sa tiko nga na yalo ni sasanga na buku ni bubale mbalata ni ngauna ya sa ono tiko kina na isoli-soli sa di ngwen na daka sa ono tiko na isoli-soli arto se kalalay sara arto na kalalay sa sianga tiko na daka hindi na nindala ito na koro iyo sianga tu na daka dana sarangele tike buna tite me sangay me baka doko taki na bulan ni bubale mbati nindala ko tuin na koro ni daka sianga nindo na kay wara kikianda tumay na koro mendele tike buki na sandangele baka doko tek sandangele sangati ko mendele baka doko tekianda ningon na ngay rongo kina na itukutuku ni baduriada o deta lengai via baka sianga sa ndakilasar nga ngwan dona baka nanan dona ngunisala rani beibuki na nonra ngarab ni solsoli ngarab na bubale. yan na sara dira to doko iya na kena bakalewin na form tapos na balaw ni nona wawa o namdota Ah, baka leo fomina ronondolo rosanga vulkan 2 sama ni mbera ronondolo rosanga vulkan 2 salah ko ni na ngiri me ngole mai interview lele busara ra leo fom bati ra baka duri ada bata na imbakia na ronondolo rosanga vulkan 2 and I can say
he is blessed. Na buku ni masu, na lolo, be buku tiko na kalau, na ken sa sanga taki sa ratunga na bo ni applicant sa angiritian yo ko ya. Irman na apply liu sa ratunga sa angiritian me interview yo. Dalata, fail na matay ni interview ya. O timbe ka ngai ono na bula, sartung girtala na volleyball bola ni nek, kaya baka ebia baka tobole talo ko me interview talo ndo tala intake mai da kamani ngole mai na ngole mai na mai interview isu na karon interview maten interview ngamelam bas karon interview na ti ono na bula ano na drop ya sa may bagay vere ni suba na ngole mai yan may interview sa ngole tal tingan ni kito sa venue sa tingay but ni ngole tik nga na may interview ya sa tukuni sara next day misalnya ita na medical ngau na batal nga sangay tukuni wara ko wala nga na weekend ya wara medical na singa wara wai moni tindo na matala metora na matala ngay lesson lambas ngay moni ti asangir tik sar nga ni merto sa pre-departure training. And the pre-departure training took them only 4 days. Nangono man tanga ngay ready kin na certificate, merto ngay tor na certificate, na signature certificate, erto sa nandak sombin nandi merto sa buko sarngan kinambongya. Ko baga bin nakatekin nanto na ulo tangan roabe wasiki ni kera to na varna mada saw tinambimbi ni non rabaka rota kina pre-departure. Ay babu baga din pa darto baga routing na no lamani pangan asing. Kung ang ngol to may interview ya sa nito bibang mo deta kisar nga maya kito sa tali ni propa ka misalak. Hindi na todo saranga na kaon ito kunay na pridipache do na kambimbi sa nanguna and then nanumirtal chuk nga uiranga na lako iya tiko talaga na pridipache mer involved talaga kina matububala tabo na muray na tikin ya. Iya, wamba tani donton no men daka ruru pre-departure training ira nangole bakatal nga kina na bubala na tikumay balata ni lebu na kaya baka rarami tekbi reseng ni baka rarami tekbi kimami endo talanga na malmalumu lebu rida endo tani na kaya baka madala taka wasebe kimami na watinra ni wasebe ira nangoni pre-departure yun ni kimami ge may baka wili ka na nonra kontaraki na bika bisibili endo tani na kaya madala tekbi ira nangoni pre-departure endo tani na kaya sasay ni takatu and in that small period of time sati ko na hype pa na maraw ni bembutu kibonotani ngai leka na ngunung solina ka o te itali ngai wili wili sa ini nga ngai kila gira na nonda lebu era laku tu mena bi koro era sanga tu ni sipa ga wili ka baga bina ka sara sa ini sara tau ya sana kan tu kima mi sanga wili na leni pale sanga tu ne orto tu na ka sing dana kai tu ke sing mantangan itu mantangan ke kem ni singi ramantangan ni sponsor te kima mi kima mingala ka mantangan ni bagang ande na ron mada eseng sarangan itu na koko wetu bikim ni nom ni tunggu yala tagi bikim ni me utina tul namba ki vani num ni la kongor sarani ko na bubale sang ni dona kai tu kuna ko kontare komplet ikila ille bon na tuku not accurate na kaya bakan dia tigi bir na moni pridi pacara ya me bikina I can say ke na kaya la kumai na nonra kontaraki na visa na kena na lawan ni visa indu na visa indu na kena condition Na todo ko marta ka namutu ko na minggo rin balata na nerubita lo kira to na warna mata sawati bida sarangar to comment ko mai to kun chuko mai na kai to kuni bike mai me bida la tiki na kai me miraida. di na todo ko maramnita di na todo Sari Indonesia na ya na kambimbi me wiliki na kontraki me mata tururo na saruro be ko ala ko kira to na chuko mai. Merto na tiko mai. Kila merto mbo me kima mi pridi pa chatala ngana buba baleta. Me kima mi mbo kila na what can I say? Na daba kima mi na nema mi legibilities. Kila iyo. Baleta ngo ando na kaure da usara bara usaba kanga irara. Laku ngamai kila ukienda sombe kanida bunga na biela ko senga na ndrendre ni mbula na kina sanga imengara bubale. Kila yo na kena rere urida wakanga mera lak na may bango ramay ko tinir na watsiki ma mera dembura kima mtu na bitsina ninga itu kuntunga na bisa misala ko tuan gor dan ni satu tu nilab singin do tu na ni mami legibility Kan dia na saranga marta kan dorbitalo ni ko balata ni mataka na siya matalama yo chonen ro ni masi batiki ratu na para na bitalo no tek saranga ni ulutangan ko na buku ni do na pilot scheme na non sana lewe ni program ko irna mata bubal balata ni salori chiko na kena sa kaworo lebu na mata bubal dorna ngole na ulutangan ko ni semper dorna ngole na ulutangan ya me na may luto na mateni ngona
E atosu no mundro vitala no ke no mundota se na dava so na beka e na yanga e na nona na ngole na program ko ni PAM scheme e anga ni matabubali. Iyo, maramanita, uva mauta, sanganin tua na vuvale, tuna na vukame lako indo vero na biutin, sianga na nona itubutuba, sianga na karo iyo. Ninda reda nasa nararamba, tiko na nonda itabi na nonda lomo ni vuvale, tiko na nonda itabi na nonda lomo ni ndu isong lotu ndalewena, tiko talenga baka kito ni kito sali, baka tiko ina kore, tiko talenga na unga ni kore, kla? Ngai sianga tiko na takataka, sama ni kila we thought, gwendo na ngau ni sala, na dengubi na bia sama kede, baka bimbi manda na mati vuvale, ni bitu tiko na soli-soli, sa vole kas nangona varo ngole chicken itu ta nangona lako chicken interview everything nero ulma to sa chicken na kala silile kala si wono kala si bitu kala si walu kila na bagana no sa reya wasartiko ni na le kambata da kindo na tangin dini buli na buli toro da ke na secondary na ndo na vital no kir vital ke no basarngo e vinaka na free education e lako tiko yo kako ni nda wele kina ninga ibarau dabu kala ona ngone mi le buli toro da kina secondary non dei tabi na tumbu-tumbu dasa teka bu marro enak ka membulata na nona tesiri mbata na tesiri sanga ni free me na primary ken secondary hindi na ni sa chiko na TELS programmer chiko na be lebutal na por karamu ratu me so na na ratu na lubenda sanga ni baka ninda linga koko na tumbu-tumbu menda bitir mera private student enda koko wati ko na rai yawa. In that way, irna siyang ni irna le bombula tunan do na ngaw na mera salita ka baka mera giso sumilesti ko pa na matin tu irna le maruta ka na non rila baka bimbi na wakis ni bitu ti ko na sulsule yo na nungurayaw avango me kelamo lako sana bulyo ko ya rani be buke mo ko berto na tadina iyo ke baka ndiro baka nanan uta kana tels mengger ni be buke bada berto na tadina nyoko man nga na sumo ti ko na dinaw na matin itu kila ile busar na tuba tuba matani kito bakatal nga kini kito ngole na koro kito loiti ko na nonroto family house and we all know siyangan baka weekend na marama mindungan ng dabali baka ikianday bana nanutaki na tara ni vale baka na nanutaki sarti ko lebu na ka ni lebu na por karamo do lako baba lebu na buku ni marama na buku na ratuko ni na youth do baka tabi tiga ba lebu na community nanonra na chataki na youth nanonra buki na marama dalinda bata fellowship and all those kind of things and sa tiko na pananano me na bol na moto kamba tertu se kala na ngone me kima mila ko kima mitoso pate kedi tunga lo tunga kila ina sana kedi ndan rab na san kedi iya lebu sarna tu lebu na tatan ratiko na ngona apply tek tikina sa may lutu yo na ngona sa may lutu kina mateni ngona lutu kina uh, you know, in the Dingwamai, but any Laura ni tumbo na nonan rai, and all these medical things, arambasi ka like mai. Oh, tol mantanga salu tu saya lisar tunga ko na nanan mengaila ko balat ni sa lay tumbo nan ra sa ka pressure. Yo, it was a surprise to him. Ni uti ono na pula or tunga ingir tel tu yan. Merto taronga if he's still interested to come for an interview in Suba. Kwa sa baka review bata sa mati na kailan baka na nila ko ni salut ba review ka kwa what do you think? Kaya nanguna bata usang bukete tiki na ba nakabitu nilibekera kwa kalele tingo ambaki tulu tingo nangunang ko. Au sama ni kayo lako kakwa bata nyo batunggo rebanggo I'll be fine. Sartu kali biti korta na kali banggo kito tinga babiti ning kila na kena ngandre biti ngo nga nayalo ni nga ngandre ne so tabi na bubalo sa ka I'll be fine ko lako le daga sama nila ko may kinana tu may kani tu tasu na ni roitini ko yang baki tolu tingo. Isi ke balang-balang nona yang baki ko e ba mura Iya, sarchinga na baki ni nona chikumita iya. no mdota. Iya, me buka nga ko na bulo ko to ba sudu na ni routine na bulo chanuel. Sa sebenarnya kembali meramlita na nomu wasea na itubo-tubo ni nomu do mata bubale o klan dilili besar era sia macam minggu era tiku talangan na tuba talangan ni sotaba tiku cukup mai bitin na maramatin la kir na ngolita yo tae ya makata na na sa ngolita na nomu do bitartara la teleboni makata na nomu do bitartara tiku baka bitamai. Bina kamar menita talan ron ron na bitar-tar. Taungani na e potisan dua sasangay sarang na pangkar taliboni metu ko nila sumay bala ni sarjata. You know, that excitement
that our prayers have been answered. Na marau kita man ta babetina nindini kitu sing vital tal bagabina kitu sing viva mote babina kan ikile na pakana na lakongo na lakoni bana mbaki. Dina ni kitu sing vital tal babina but we were so happy ni kitu sa redor to man nangon to sa re itu ani bangun na telepon sando tena buru satu meki nang kota man tu. Arto bandin din to sarto ke bandin ta kurto di sala ko tinare ta sando tena kilanda excitement nila ko Nabinggiriti na matay ni ambaki kina bito na pula undo be wal tak ngabir na marama ngo karuang aran tambi chik maya santa non dan dur non dan tambera kilad na katu with social media kasi talan ron ratu na pinggiriti na kaya baka kila ni oso so tiko kito oso so la kumay na text kila toto ka sarto na pimaluay na matay ni ambaki ni lak. Isa, nakanito kong chungor na maraw hindi na sarang Hmm. aroni bakila ni dua mengke ngwala bang koy balang sara baka nga raw bukot tu na ewan kasi nga ditaratun na langgele na non Hmm. sama rata ko aw sara baro ngwala ngo yun naman tota sambo ngwala matay balangin nando na ngone liu. Siang maramanita sangge kene sebu sarangaya na bibakuti na porkaram ni pamski me kene sebu ne matay mantangani nga me bunto ka kin endo na nga bukay maliola and that excitement when for someone who is raised in the village tutu sartungay na koro ngole nga may bitile bumbalatan ni sa ati ko na bubale may daka na panggara daka daka sa ato susara na ngole banotani. That excitement ni siyang wala nga ni maraw ko kito mandanga kito maraw baka bitinan ni baleta ni kito kila ng bulan rende ni kina tau ya bumaindo na mata bubale so mi rende na lako aboki from this house to this house menda rende tiko in such a way man kilanda lako durum tiko nan rende and at the same time you are trying to teach your children that are starting to grow up to live independent life. Diba? Kenda eu manda susumay nandoon na kilaw kenda da sa mata tu na susulew Yan. rating nga mambimbina sana bir na tinanda kenda chiko manda nga may bir taman tinanda pali nga pungung sala kulit tu ngay kiyamba to momo ne yo kar tu tukit tu nga pa napalilibuya and the tu umauman iba tu nga and nabibisaw ni ngaw na yadon doon nga na kilanda may babu bale Santa Bia Bakabulitir na lubian that it's always good to be independent. Live your own life, buy your own food, have your own home. Kila? And then kay siya ko sa chininda sa winaga, baladan doten men taba kuroy de der siya taba nabi ta kata kalalay nga may kunito ibitilebu may mbula ratiki na bubale to sa tikinang garabi buli so miti ko na riente na da nabinrenre la kadurumi sa ngani karaw-rawa. Ningaw nang may yado kina na achievement niya, ni kito sa reto yan, ni ba't ni orto mantanangwan, ni nito ta, ti ka buta kata kay bitilib, no, nang bimbi may bunulib, may wal may bitilib, buta kata tunga, na bibal ni kay India, tulo ng dolangan do na singa, limo ng dolan do na singa. Kila na bindin der tundo sarap itaman ratutu, nila ko tu, nali, riki-riki na kuchi-kuchi na bibal ni kay India. Tanawa kanda to na India. Yun nirtong gireyan ni kila indo tala na vela bitital ni kalusa ando tene satu may balangi fondo ang gabuka that excitement that yes at last our dad is no longer doing that struggling work here. I know the work there is a struggle too but there's a sayang ni sarap may bakara sarap ko na non ratong lagi ting may biti. Yan, nasar kandi na todo ko baka tabiro na po ni ibu balik taleso kora lak talangan na taman rambe kana wase no tumturang nalako-lako ni pamski mo nimbo bitar-tar keso. Iyo, kima may tartarti kung balatan na kwarto na grupo or tulak batan ito ta. O kwen na luto may ano na interview lambasa, luto, siya nga ningay lako batikir na ngone may lambasa, bida to na ngone na lomani korbat nga kito tikina na sikula. No na virte ki may suba, may interview suba. Gento no makatal to nga arto ule, bida pata na ngone banole, wera lak may banole, wera may interview kaya ratrubat arto, gento na grupo arto to subat. Na bitar-tar ki mamindo bitalan no akir na ngoner na marama kinisot na tao ni naka kimbitan no bata bachik na to so uh, not only ersa laku bata na wati kay mami we've become families this small family of the palms ki meso na ngona rasan to bigul tan gorgor na wachini nek there's no such thing as wachini nek like it's a family do na bond sara lako na di wati ki mami sanggay tiko me ki mami bi rei rei di taga tiko na ka
sonangauna ni sianga ni grave contact mai sanan do apakah ni tarong tipe ana bingiriti kita talan ron ron agating nito bingiriti sonangauna sando to kana mo ko hey oh kanggo iyo nirleti ko tangan tana pale oh tumbe kana betina ni orto tik mai na koro yang kana libo-libo na ka ko sing tarir to rau chiko kere kere dir to tahu ni tarir to mada non to tave tare kila sabat ya non tabe bu kita ketik na bitar tar sonangong na lengkap beka non tu pambiti na matay ni tolu na bulan ni non relati ka busa sinitalan ron ron na bakaw sende mai eh batin Iya, se tuna iya. musu na katel sonangong na asando kamay oh tombe ka na pechina niya sa da non tu talbuni bati sember ni bulan tu talbuni bo iyo ranin biu madangan ni bei ko na non tu sende ko gali bakan jotak so kimam sabi ibu kitu pa hmm. Totoo ka saranga kembal sa chiko doon support system. Iya, iya. Isa. Sangay pa kata po nakianatos chuk may nasende sa atak na musu-musu o tiya sangay tika po metalan ron. Iya, o tina matay ni tolo kinapanabula, sanggay talan ron na kakya din sa o tina musu-musu sarambimbi talaga may banavale ko sulya na kambani. Hindi na ni bagarota ka na kambani na vale. Erlako ni relatikin na ir sumating na non rarende. Iyo, whether you like it or not, kesa tulan raw na sa ni rende don madaw, zero nan raw limisang wul, zero nan raw sara, you can do much because you are still bound in that system. Uy ko sasay ni takatuna lo mani matay ni tulo kinabana pula. Uy ko tambo ni la ko tal, uy ko muna rende ti nga na bali biti ko pinakandan. Ngono sana utiki na tulo kinabana pula ya. Sanggay suli na nga lalo, sanggay kasir may pa na matini tuero na sumindinaw na ka. Sanggay bataw ko nung biya baka ang garabali tumba meraw tanan mo baka tangi. So, kaya sanggay wati sartong bangkara napunot talaga ya sartuli kabindar ruwaki na grupo to malmay iya to sawas sembat ni bisa na room do na bali bisa na room do na bali sartuli kabindar ruwa ala korto na to sabat kini to tar to la na kinabo lore na ren to katiko na ba ko sendi di ngubiti ko nakakede ni rongonele wangai sale form to lui jespa Williams High School au wasiango na binaka ni kenala ko tiko may nailaboy na totoka ni kaya to tiko kero uko tenu monela malibuli jes para matene ambaki malay fomtulu kina sa awaso so nang bure ni ko yang ni buli la kumenu yan dondo ni mena duru bure yo sa awaso sarto bartak me kuru buli sa awaso so nang bure ko mena ortu ne betor ko am blet no maka ni maka binaka but she needs to look for a place to stay siya nga na vivekani ranilati ko kina and on the other hand with my daughter ay baleta ni sususu ko to kuno tiko independent sing so chini do mata ko na tu bagara rabi baya birna iya sama ni ko na yang ni la ko na ila boleh roti ko may sama ni kirubitan na baga beauty ni kiru sambolya may kiru so manano na ren manano na fomo to lukina fomo ba rende tu ni rongonela may lotok buli chikichis si rento suporta ka binakatuna sa seri kisar ka nga na first term ni fomuba sanggay to barong tak may biyaw na gas ni buli just pa ni sanggay lalan do na na sport imbure ke if she wants to she can come in sanggay toki imbure ni sanggay do may na available space imbure iyo and na binaka ni non relako di mo batik may nakakede lako batalangani you know with the our Bartona Gasida Kertona Leono nangonar tukun kun itakikina kilanin tataka the little things that we have santa kay binta po kalalay so nung santa munchi chuk madangani so minarren minggo mito sa chuk nambula kilan da bena kat merah buli binaka na lubian na bikor buli binaka merah wata na kabinaka you know whatever we found sarto support tagitikin nangon non to sudu manaka ko na ni ruchini Dota ni dondo na kange baro tikbuan ni sa may sud. Na yang nila ko na pamskin. Dota ni artondo ka nga na gas kwe expensive baby. O ba kilanta ba binibina ko na kalumbat ni ito bandu tay taga bata na non to sud mo to susun kena non ambasi ka mo ko ambelet sa atu may sanin do taman rito. So it's been a very good help non relako na advantage ni non relako nabi karando tangida tu nangone so nangone dan tu berir tu nalubian de tauni ati ko saranga bikian dan nakanga milibuli nga menatina taba rangendo be raibango meratani kilan so nangone dalam manirtal because we don't have much yan ni sarala ko na tata
ni ranggai tangi sanda sang ni liang katakai sati kuna kami so tabi kina na non ratangi na ngone non rangangandre la ko bata taliti ngana na buka ni wika tu bala kitiko matenga ni yambaki o tingana wana bula iya tol na bula bata beli bata kay na bula na musu-musu gele Vivian nangono sale bulan tundukin sa bulan na lab sa tikuta sor na besomi lamangani kita na bula kiro sa ripeta ki bandona vale mena korsa vale maka ripeta ki kede bagandua bor baby sauna kava na gutrings everything na vale sa uti sartunga angka idaka kedel kito ndo tikuni kito sigala kwani ndo ka ngarto no ni tau na uda ngor waterfall ni sa flood bakan do may naval ni kuro it sarval makawala family home na ko mata ini bida na bulan ni nona sala itiko independent ya sa totolo sa bibi sa una kabali besar na kaya dakar rawat koya sumiti ko na nona rente ng ngone bakuti ko na sa unikian na nabi matawa bulo kito bulo koya bulo nona tutame sa nandua toso tiko pamalo na project ni kian na bibi sa uripia na vale tumba na kababuta kinakakibi boli sa rento na motoka mata ini ang baki kibtingaya boli sa rento na motoka. And balata siya nga mandani ka yung mandanganong guraw yaw matambeka ni da kila da sotawan nan renre dan ga isang nga nayalo ni sasanga min rawatan na kanira tiko na lubian tay mera susuni baka bina ka may bisaw tak wala nga kila nakari na may na tiko bumay na tawi abu na bubala na susunra bunra we've come to the stage and dabi nangone that their sacrifices is slowly paying off. Kla, sa tika buwi, sauti ko na kaiyo. Basically, that was what we were trying to do, especially for me. Mereka ko ni bakila, ni rasusu lelebu, ni rabita din ni lelebu. Kla? Me songa e bakila na kabinaka sosiyan. Kla me balance chunga na kakebe. Mera ni rakuni apa bala, bako bisa nungon rado bingati na lubian dan yung kangango sa kango siya nga. Ibe buki sarati ko bali na bikali rawati ko mana pamskin. Sa totoo kasar nga, umaruta ka na numu wasema ya, ni chiko na numro tuba-tuba. Matenya ba kaya, leo sar na kando may rawate na buko ni sasanga ya, eh. Doon matalakan na tumaraw na ngon. Gor tumaro na ngon ikila ni maramanita namatay ni ngona sa kuya ni nanito mo taka. Oh, namara urto ka nga mami doon ngon nakenda tondo tumbale wabuk tunga menusor. With the little things that we have, okay, tundre nga na nebsek taumbale mai vale tauni dakana ti bolingana ti lalai tau na nebsek kwe bondo na prem kito tumbale tunga. You hardly see us in the bus, you hardly see us in the taxi kito taumbale tunga. Na usori tau na kavida na mbaki na nito umbula tu baya. Na silikai na rewa riba ngori, ngoendo e kilabi na kana silikai na rewa riba. Na kinasanga itu me, daga na lo mani madawa barawai. Ikya, na kinasanga itu me garag na bubale, ko wasa tiga na ngong nakito may boli kin na nito mo tukana matinin bakya. Na maraw, nga nirto talano ay to amongst themselves. Surto sabi wasim palatin ni mabibirto na kalilib. Nurtong giting mo bakilelo na to merto sa valo takana bulan ni struggle to ibiti. Yan na kinasanga itu mikiro na kata kami garad mertong garad na ka. Orto sa lima kaya lo takasar na ken sa tiga mo may isaw baka malu na matinitangi sa tiga mo rawati na ka. Orto do vital na mi ando na kinto na family do tumbal mi no surgo kito sabon. Who knew ndo kana bungonele? Who knew that one day you'd be driving, ma'am? Do gerito ngon kon na pam skim bangko do ni ngon da siang ni da dorong mo da tomon na lubet. Ni da ka na vital ni pam skim da vital no chunga nang kasdak sa bata. Iya, hindi na saran ta vital no chinga nang kasadakin most of the time lebu na vital no ni pam skim me daga tikon da rongo da tiko ra vital no tek tinga na lay daga dak. Nanon ra buki, nanon ra welfare, na kina sangay merti na senga bakan tuan ni tarong ada me dona vital no me balit ki maminati. Rambek ni sono ne pok mai vida na tukutuk balit ki maminati ko yo na tukutuk nga ni rawaka na bika sale rawati mai which menon ra tu page na nek na employment center ngor tunggo sa yo every other little things talelo. Baka senga tuniki mam recognize ta kita na bubale. Nasar kanjin todo. Kuya sangay pa ka ba na bisaw.
O bakilabada na bisa unikena ya na bika binakan dosa sa tabatiko na buli ni no mga nelewa na kaya sa may buli motoka sa repair na bali mena siya pula. Gaya na bisa o baka tabi maya maram nita. Kila ni ro next project kira bitan no tagati ko sa repair na pala sa buli ro na motoka na ni ro project ati ko kira baka na mata ti ko ni na kena buli talento tal nanggel me sangai mendam bital kinda na bale bale tini vitu ti ko na lube kira we na baka na nano me rakaku ni imbula baka rarabi tu kaya baka rarani rawata na wekanda na babalangi meramba kitin kawalunga sara lako na lubian they live in there. We can also do it. Everything starts from the way young ito mo nang buliti ko nang bula independent living. Iyo, so naniro project kirua baka nananta ko tingnan mo na one next project na kaya na bulen dua si ruwa tali nanggel mendambi kino na vale mera ni rangay wasi nang wani ko nga sa tumbo daki sa roti ko toso tiko na kai and biu ke batini se tiko ramo ko isane ana lo mani vana baki asara ni rawa sara kina libu na bi kali libu ke kam dangar tu sila vana na no nero tu tu tiker tu se kala lai tiko rani rente tu madangan do tal tiko na buru buru tal tiko me ni labo tu lebu sarna vana na ni manito next project ya iyo Gemeyan na bisa oti na matenya yang baki ni nona ngole ya ngole mai. Erto ngole na kutoba siyang nira ni mai Christmas na baki erto ngole kini ang batin singgele bula bidangan erto tiko si siyang talani binaka na bikabo kilabo. Na oti ndo na baki the next Christmas ngole mai kito mesing ni sudo. Kito mesing sudo bati kito batawasi. Gele suti ko na bula January ni baki tarap sa oti na batawas ni ka. Ah, changes we start to feel the change baka sa tegbululungan na nito bengiriti sa lulungan na giri mai ya sa lista le ni viti na ngoti nanto na bakia na mai sinsul batawas sa mani kito okay no mulak ngangor yang baki ngonon to project na ro nang geleana vale sa yo no na ngole nga na January mengeli siro baka malu mena February mele Machi baka kito sa bakilani sa lulunga sa sengso chinangiri mai sa lebu na baka ulumbale libu na paulimbale o sinungan na andang do message yani sa siya nira available tik sa libu sa visa ulibu sa kila maram nita ninda bubale ni sa utin do namba kikenda sa kila na frequency ni betala no na kiana lakolak ni mendo na visa ulay kenda sa nakintawa nga something is going on malatin siya nga nindo bango kito kito rani anda na matakalilay kito masubata on online kito mo kito lutu bata pa matubal na ka batu ya na matanya ba kito lutu bata chin karon ng bungi lewu kisa yan rati kumiki kito na pise mati na masu nito bulan ni masu bata kito ndo yan raba pima kasaray ningi lako lako sa tigo busar nga sa siyang ningi daw masu bat kikito sa lako na ulumbala ni sa oso oso other things have come up sara submit ko na dana song ulo tu sarlis ya mati ko kinay clash ko na program no ni kito masukin na dotal na kada ke balut kila elebu na ulum bale sala ko may sa tigo mo may baby sound na nito anraki ni vital no nito tu kale our cycle of how we do things together though we are apart Mm. Andi na punto na ngono tora mo taring ko ikina nandora ngono rosanga bitala no se ni utukulo wana bibi sao santi kaya batiko baka maramati. Sengan yung awan nagpudela mango may nanggay taruni ko ayo but I didn't get a chance to approach him to ask daba sabi bisa baleta siya nga lang nga ni baby sa sa siya nga girmay sa lulong ka na ka so nang una ni tunggay gira nang una kundo ko waratag chimida he was a very loving dad a very supportive dad nindo ungire ni arto bi maruta ki babita manir to ulang lang sir kila batu giada bando nanguna sa milulunga na binggiri tinaka o kamer to gendo kavia ni nangone na tong sa dua tani sa bakasa tau ko ko tu ngame na bosai ningindo na kaya kiriani sa lako ngame na ulung bale bata na kena bosa bosa sa nindo vaya ilikla but I'm just sitting and watching the patterns are starting to change. Iyo siya nga tiko nangono pinaka. May taro, balatan ni sa anggay halo mo sa kata-kata ching may natamat. Eh, nangay taro yan. Ang siya nga ni pinaka napitala no. Might as well I just keep shut and just to watch the patterns that are starting to change slowly day by day. Ina. Isa, kaya baka tapo na naman daw vital no ibal na tos yung nga naman daw masu kaya daw baka bitinani.
Toso tiko nga nito mas pagkabitinani, siya nga nikito sukay muri. Toso tiko nga nito bulan ni bakasanggarana kalo, balata nikito kilande bakitu. Ni kanan din ni boss ni kalaw ni nonda binaka, tipo buhay. Balata na be kake da may rawati, yung tutun verto na lubeng ko. Na kena rawati na motoka, na kena ripia na pali na nonda, kana binaka nonda sulu binaka. E siya nga nimbaleta, wala nga na pam skim ni saliragdak, na kena ustu lebon doon do kwa baga vuna na kalaw. Semani bada mananraki bidala tito sa tega busaraba tu bakila. To sembara ni confirm taka kendo na kaya but we starting to feel the atmosphere is starting to change. Kako bagan to nebiso taka na nandito. Garaba na kalo. Na masu me lako tinga. Na share me lako tinga. Tapi kaki me lako tinga. Yes, maramanita na dorakana ninda dorongo na kena dolingan dua taki na mata bubale. Biki munrau biotini ninrau o biotini ro taka bata ona siang baka ni obakila bakata berakian satu seti ko kasau kila. Isa de tos tos go sa au sana di baka tuntu nga baka tikyo. Siya nga din na ni Kararawa. Kanin da si beauty ni ngoni Sara. Kaya raw siya ngay di ko na alam manimbay ni basa nga bugat. Siya nga ni Kararawa. Balata ni Baya talaga maramanita. Ni, when we started off our journey to have a family together, we were always doing things together. Eh? Tapping each other's shoulders. Eh? And then, ito ko ni takitu. Ni mayado me sama ando na tayo ni udiway, eh? Siya nga tiko ni Kararawa. And to look around and see the number of children. Hanggang iba kasama taka, saan mo kaya, no mo na singa, no mo na bon. Ninda tiko, dala ko tiko may suka malong, oti darong mo tiko ni ruwa, ro kadibi tiko ta na. Kaya anda kay baka nanantat. Sa singa ningay kadibi ta, sa nakadibi tiko na. O na, ako sa nakta, sa na. It's not an easy journey. Isa nga nila katagaraw-raw. So, nung una dando beda na itabi bagatina. Ay, siya wala nga itabi bagatina, maramanita. Ira talaga so na tama sa may tina talitungan irang ulit talaga na liuni bali pagkatagata na kigiba na bi hotel so rang ulit talaga na meet kaya nila katakaraw with us women we can multitask and then isulsuli impact kita we can multitask or natura nga sa nga so tinira nila kabat yo kalungatan ni vinakati ko na bimaliway baka biwotini kung ni may lulung ka na bimaliway yo manta from my experience. Oh, Renre. Bating sama tau na kaya na vituruling at takibat ito eh. Di naman tangan sa ti ko may baya, ti ko nangaw na he has his time alone with his children. Nga to lakot siya na po sa bata mo. Nangon na sala ko na karunan bakya sa asyang manangan nangaw na baga bay tamani me baga muli din na itobo me lakot ti ko bakando lakot ti ko na matin sa asyang sa nga nangon na ni baga sala baga tama. Miyaw nga sa tina tama. Tinatam. Sang amerto mo dinadorbo, sang ni tolo tiko na kudorbo, paano ko manila. And at the same time, mo sa ngarabot tiko na kakiti, na itabi na lombole, ang rabo na rala yung buli, na nandra, ngoy sangati ko meraba ka itobo, meraba ka buli da kiti ko na ba yung ni salva kalo, ba? Monggay saratumbo tiko. Is they are growing up. Sa tiko mo nabibisaw tal nga, may ngon na lubega. Nira tumbo tiko. Nakarareida, nanonra bakasama, sana monggay sangawi kondondo, kung kakakakiditi ko ya. Monggay unreta bata kiditi ko, oh, it's not an easy job, you know. Sana labi at tatik nga nakaluwat. Nabi kaya da kabat, nabi bako ti bulimay. Nahilako-lako malab. Yan na todo. Isa. Totoo kasarangan na umuwi usi. Ililip sarang korba kung bulat ti kumain. Yung bulan pinaka nakabalib na nung ni Barong ti kumain na ni Robitano ti gubat ki Emelina. Dubira na maramatina ti kubuli may biti. Ngwalyan ni na turang at taman rato. En buko ni Pam Skim. En ano na ngwalyan ni ki Australia. Iya, dababi ni binaka ni may waseti goko na vikay lako do ruma. Na vikay binaka sa tabay na matini ang baki. Sa gabiyakan ko na bisaw. Dalla rongotal nga go biembeli na natapos ang kayado na buko ni Rosa bitalo ti ko baka beauty ni Santos ti ko nagkaroon ang baki na kato. Binaka maramanita. Nangaw na sa may ti kabululugan na may nabinggir iti
sa te ka bumelulungo talaga na non rato support te ki may bakay labo na mo ne di na nindo wa ku may sa siyang ni bakay iyo sa miss sa pilu tu kisar wa libo sa siyang na bingiriti na daba libo sar na pipisaw may bakilay na longan ni bubale isang ulangan ni sa siyang na bingiriti lulung ka na bakaw sende lulung ka na bibisaw sa may mati talaga yan ni natatanda tatandra takitiko na project na nakaka karunan bakya sa may sayabu ni baka malua ni ngayon daw labi titakyani sa sabi ni ngayon doon na kaya na response yala kumain yo sa ko ito nga nga ya as much as we want to do something uh, siya nga ni raway ni tawa si ikian tanawa siya sa ero na matin tunduin tatukin ang go ero na kaya nanduin lawa ay bago na kaya nanduin matin tu ero ang go sandana baka muri itu nga baka malo na kuy iya sa may mate nga kina natatandra na tubo ni bubale na kando doon may achieve ta kinakaroon ng baki katul na baki sasya nga nirga achieve ta gitu balata sa may sa divert na bikakide sa bisaw Yan. Yan ano mo rin ito ka nabibisaw ya. Bata birto man talangon. Sorangon baka utkun juga Lilo mo nangon na endala ko turo mo tiko ng gas Yawir nangon era la ko turo mo tal juga nabibisaw. Era bakilato. Era sige rapi kambia kamay. La nabibisaw ta mo dore de birto nangon. binaka maramanita lib sar na bisaw bekito man de lib na bisaw matay uh, they are very close to they are tondo boleh kata sara na tamandra to matay mi besa una non to sa te gubuli adi di sa sing do bayan ramai ya sara te guno di sa bisa una ra sa ni be to kundo na kau bakal to sar to to sa te gubukin dabo kundo tinga pong kadimay when we come back from school you will ask us how was your day in school things like that how's dinner kakek ba Orto nga sa kinta ba nga may, and doon na ka uri maruta ka maramanita, siya nga niyong daw bebuto nita ka na nung tumberir to kati may nang bulan rin rin, kau baka buligir to buli may, meron daw independent. And the one thing, I'm very open with my children. Though they are very angkilaki, and nakawit okay, tamo sa kayani, dan daw kahit okay, and there are certain things that we share with our children, and there are certain things that we don't. Wakan bimbin, anonda, mula ni bisinga how we discuss things around the home kaya datu na oh you are too young for this sige sige nila kundo bang kasi say ko singkla de kito baka matimu vale yo bisa taka kede na raya oh ya orto na lulo at a very young age sa tingbo baka buli dito this is your responsibility this is what you have to do as a man of the house kaya daw na lewang gona nung do itabi gona nung you community kike this is your role you have a part to play nila kumendo na orang bimbi ninda be boli vale da boli motoka kila na kalle baya enda kilanga okenda na biwotin like it's just among us ni roto sumena luna da kenda sinda ke no business ko ngone like ko barong tuma e batu ya na nanta mentality with us go endona ka mindona ka bango kiro na buka kina buka biti no buka reta katal nga berto na ngone no they are very young but they have I believe they have every reason to be part of that thing balata they were part of our struggle yeah? So they have a part to play and they also have a say in what we are planning. Anatarin ito, don't become the ripengo, that go. Everyone has to agree. Kaya tidak, wala mo to go, everybody agrees, like as a family. In the kilatok and the family ng balbal ni Bubali, we do things together. Hindi na ni Dakaw ito ikilas na siya nga ni Basar to yan nanon tarayo. Au ko kahit ko siya nga ni Bibuti ni Taka na nung ko susungir tong ram-ramo may nalbego. Tong berir to mayan na ngon salam to independent ni mayato na ano ya. Kila they are really open with me. Ni mayato balat ni sati kini ni tumbula baka bubali. Nanda we was say open, yeah, open conversation. Ito ba narita ka na naman daw na changes that they are looking at gong or to taro. They are bold enough to ask me. Or to sa taro mo nga ba ito no? Oh, mami, ko safety ko. Dapat ko kimro ki dedi kla. Balat ni we do open conversations and with me.
isang talento na nunggu matanggal, na nunggu mawala ka, hindi na ini tiko rin na nunggu tumbo, tiko rin na nung extended family, but your very close family is your children and your spouse. Eh? So at that point of time, nunggu mawala sa tungar to na lang. Nito taro siyang tal ni yung kay Songota, siya nanabital no siya, sa ako sa nga, gong, this. So nungon, kento, dasing doon siya, nakapanggor, no, they deserve, and they have every right to know what's going on. Balik sa nangon, naninda bunita ka nanunggo ba ka nananoya, o ninda bunita ka tipo beira. Kilay na no ni ram ang bitik kendatan. Mayabang ang balat ka iko. Ninda bebo ki ko ani ko suran to ko na maingong ko iko punta ka tik nga ikang ko. Kilay hindi ko baritang sumile hindi na ba kasama. Hindi na ba kananan, hindi na nung tading-dinggon. Erna sanangon erna lebendar ni ledi kenda tale baka daw batu ko dungal tungan kasi mo nang nikilay hindi na ti ko ngo tal hindi na tet ko nga batu ko san dungal wabog tu may kikilay ba ti kaya so it's always good to be open with your children iya to bakilan di saur to taro dag men buntak balat nakan go sing dang dana kan dana tambon na katima they have every right to know what's going on balat to irasar nga they are the vulnerables and affected kira nan rakibi bisa sa ayat tinal man buwan. Dili tutong ir talaga nangon erdo vital no talaga lebu nangon pakada rir tunga iko ngon lilai senga dola Mm. kan lebu di karakilat Erkila. Balat maramanita ke baka dengan dana be disclose taka be rival minta songot. Kinda baka sama taka tiko ira rangoli tiko korni buli ni bising. Elia besar non rangon ni tiko korni buli lele non rangon ni tiko vale. Tau na be tatambo na ki vale. Oh, karen tumi kami korni buli, karen tumi kami na puno ni Sunday school, karen tumi kami tahu ni na be puno tale engage kin. Kung ano yan, nakata ki menda to baka rita ka puno doon kento vale mena non na tumi kami tumbanangon. Do mo si sarat. andi na todo ako nakabali maramanita na numu wasetik may na numitala na doon maramang go babi di binakat ko may kakwa nila kaduro mo talaga nga kwa nakaw nila kaduro mo tiko nakabali lebu bikim din na bakumbulat ko may maramanita Emelina gosar nga na yang ni bata-bata ko may dabitala no darin dari tapatikin na so na iwali iwali ni bilang ganda la kaduro ma may kila ni o siya nga nila kaduro mo tundo tiko kaya mital nga ko kaya solito kay na bitokoni keme masole kem tiko ni kwatala na singa ni nonda na reza bata na rakmande sole wali endaro ni na bito bata may baka biyo kan bikem ni na baro tiko mai ni sole baka samtar ngamai o marama ni ta milina o tiko kro nang gai reza bata so talaka mikro na reza mera buketal nga kino irna lubenda rabuketal nga irna maramatin ke irtal nga na ta so talaga ni tumutubutura nga rachiko boli mai lako na watin ramara i palang iya maram leta sagai baka tabu na nombro bital no baka biotini ni sa reda na bibisau sa lulunga mai na bital no sa lulunga talaga na kaya bako may naset. Iyo sa Indren right? Indren ang balet ni uir sa control ta kan ito stas. Kaya ay di naman dan isang ninduan na nito malumalumo nabiti nani era li malumalumo yo uir sa control ta kan ito stas. If they don't want to speak to you today, they will never pick up the call. They will block it. Sagli po na chat room sa social media, ilibutal to nga na kaya na imbulu ka werin tambak sumo ito kango, tandolo kango, rumo ito kango. Kaya, Iya nasa. it's very challenging. So, ninda do ito too. Yeah? As much as you want to be there the next morning, mo ang rondan, bibaga bitsin, mo review si baga tamata, nakapailenga, ronda ka pa, memory pin, what's wrong? You can't. O iko na biya bosa na lomulolo, mo beta ronga, da belenga, da bengo, yun na bata to be quiet. They control the show. Nabataw na no na receive may. Nabataw na no na dolog may na no messages. Diba? So nakaukaki na balolo matiki na nabubal irati ko ninonda. You are just helpless. Like, you know, you can express your feelings. You negotiate with them. You can do balata. Ni sarada kabatiko sa kilawira ninda sa wakila na bibisaw. Sanda wakila na kasabatiko. Siyang wala nga nirsa na kabatiko. Sa tiko patitiko bihira. That guilty conscious. Klar? Sarda guilty chiko. Ni sakilati korto na biti na ni maybe di nakasaya do tipiti. So, na yung one level na kanga ni kango, o mo sa kaya lito mandanga, kung resipta ka na itong giri block kumanda ni bali altuyan, mag-isang kaya lito ta, o sangga li plenta ka pamalot, na ulong balitar, nung nang ito kun, when I finally call home. Diba? So, yeah. Siyang nang total na vital, no?
sa kongaya san ki mamitoso tingala bi kalalay sa buo kiko saka mengi do mengi indon bir mer maka mato tikir mai ni satu na do mutaro andai la kumai liunga mai nasun kim dongo bat nir kilan sa uti dan matao sa ngatu na pakaulan mai yo ay sin man dami kla maramanita doing do ye ken dan doing do ye usang ni kila bata panan rading gomir na pun maramar la ku rumah how they handle the situation. You know, when you want to speak to your husband, guys, at the song, man, kena bi katumba, giri ke, me sona non rabi kilai, with me, sa nindo kilai, tu may melwan. And the only place of sa tip tu nga, kina sa asya matinga, wana kalulib ko nga bibakot, ko nga pakalungat tarat ka na bubak. Sanda sa ako asar tu nga ya, sa asya nga ni respond may, sanda nandambi ti nga, da masuti ko, sanda dalamanir ti nga, na sul balata da baka samtaka ke baka menda na taura baku kuana na dhunru menda nini da kan menda lako bira non de tokani menda li na pangaratu kina maro what does it give to your children na tabi ko ta may bira na mo so ni sa dua sa malmalumuti ko kaya nakarua pambimbio ko iti kira ni sulsul kendor sa pakuko tinga blat merto kaku nimbayana ngone yo because everything ni satu suti ko na ngaw na to suti ko na develop ti ko na napakasama na sulsuli na ka things will get out of reach sana siyang noron ngi control ka ka balata na mo si sabil rap na mo si sabil rap nararawa sa lakubatan na sa develop na no napakasama na ngone may sa ti kabu may sa long tartaro may sa sarap ti ko na kaya bati ko because we can hide anything o ngone sa nagtiga bu may sana siyang ni na sutabi na no nangangan lo mo ni bale siya nga ningangandri ba kay labo. We are talking here to be wasiti ko ike. Siya nga soti ni kalibuti ko ike labo. Kalibuti ko ike na kaya na maruloy na matabuban. Maruloy na matabuban. Iyo. Balata undo be wasiti ko batir na marama timbi wasiti ka tiwara lako turu matiko na dendre batamo. Ando ito ko na tigbira kila na kambimbi na kina maroro na bubal balata na kalo ko kalo ni bubal kinda da masuk keda kenda na bubal itu ki kenda seng mandangan ni lutu bin nakasara na do na kena level kenda ngi tiko na lamani kita itu nanti kenda sarong wala tiko na dai chisu sanda kila tiko na tabu nalu na tabu na chisu so kenda rida na sana bakalo na kalo ko ya kalo ni bubal kwendo bakando batata kana bubal ko sing ni ser kana bubal Kaya nangaw ngolikin na duro kabiga na bali bola ni National Employment Center no to welfare office akin nandun ka nangaw na lakot ako subi ko na video ko narani banding din natakaw ko na ni round dole bitala no ti na welfare office na neck office auto ko na ti ko ko you know I think you have to look into this program again yung man na nungguray payout my personal view Esema ni bakalo ti kubiyaw na kango nango na sanggitan dola may kina kenda da kaya ngo do na mo ni salen dola na kalu yun na kini wale wale kini dividi da sa meri di ko bakal sa ti ko bulta but sandota ni sa control ta ti ko nila ko lang baleta ni sale kaka ser ti kinabubal and majority of these families ko raka ser chuo orang lo tu bin nakasar tu ngai ni viti kilando na kina level da revir da tu kin non rebisa so bulut sale yuti kona kena bakaloloma tikina lebu saranga na honi sala lebu na kami dana lebu sakitaka balata merna sanga ikina na lubi antai afekta kana non rabuli misara reda na bibisa ubisa ulebu madenga ureda ya bertu na lubengu na buli sara to sanga ni fokus bina kana non ratu kani buli sanga ni fokus bina kana kani buli mata ini kan salulung kana bito koni do sakabitu mata man ratu na buku ni ka buli sa tegu mesa benson buat yo dana kaundu wasia bakalibu klair nangwane kenda dana kata merah huli binaka merah da dana kena batangin dengan di binaka sa na kena dina kenda uira na non reta binga na dingo dingo mikur bulu dan dana bitaru na non ra support tik tiku oken kenda na kena dina non ra rawa ka oken dana kena dina se ngono iro oken dana kena dina baletango kenda anda buli talanga menen dona ngona anda moni talanga menen dona ngona kenda man dan desimbula mai maramanita na ngoni si sub na dulu dulu kurni buli dona kandu baka buni tunggu nang tambu tambu buli ni na do mandu ala kutu me kati begitu na assembly na dulu dulu pending tu oka oka ko ya ko ndu kai kina ila na nona le rawa kabi na kandu na ngoni
nganon raw na support sarang itu betul kila na kangara tukun me mengko kurbul sulia kanga bena kata sulia sang ni tukunya me bakan temen nalwe musenga ya na no mo ve buke tiko me marau taka tiko ko me comfortable tiko ko na environment e buli tiko ki ya umanda sa ngona ke bakar to buli tek men ngu sol korni buli ang siya nindo tu suka ulako lebih talno kata na teachers and principal sa nangkat ni buli whoever's involved balat na daw I want to create a safe environment for na lubin mo meron ni rawat pinakan na na buli yo kung ano ya indo support may kinanon ratuta muna sa ati ko pumesami sa malungsong po na bito ko ni wakila pa na nung kumanela yo sabi ni pinakaman kalau ni ngunang kami yabe kin sa ti ko imbure na baki fomo party kanya sa ti ko imbure sa nung sandong girme sa kakwa ma di sa singin ni kirmi do vital no me bakayo Sapa kilau ko eh. Sapa kilau ko yo kito wabuni takat ko bikwa kito nga orto nakalay kito cukup batibal bat ko nito membure abang ko ni kilau ka tu membure naka gon man tatu cuma kito flow tu ma menge ngong nang ani kalau menge kilanga kinoko yung gikinal dun sa kakuma di kero kasi ndo bitano kan ibu aw sando mesin tan ko isin nga bang ko singa ko sin to ba so no do bordal na tal no ki ko sa tal no tunga tal no tunga ka di tu ngame ko sanda be bosen ko sa singran da bosen ko lebih na kahit ko ngo lebih na projective ngo na kaungan rin ko me bosen mikin ko sa sini bos me kim rabe tamo tiko ya na ba no sa be baga dulu mo ba na mer ko kandor na be talan no ngo me na wasian go be ko kanda to kila sa singran ni tarik me ada besar ni klan ito nangon ni nareda kata-kata sarati ko na be talan no and mona libo-libo na kaya na may baruti rubumbe ka na buli na baking bosa na kabati ko na buli na baki sauti issue takikina na non kit list na ngonele wa during Jasper Williams angay ni dua ti ko may kina na kaikya na ni tabon-tabo na randabon-tabo na ngonele ayun na nung ngonele sa nga wala ko durung na ndendrea angay kata-kata na bitan no awa bola-bola kina nang ngonele sa nga angay biu may kina may Jasper na baksaut na temtri sama ibu li BMS kila ni sakti kurati kuna binden reso tabiti kuna ka kirongge ngole ani mele itur taleni korni buli guys satu kuni mai we have shortage of beds if you can buy a bed for your daughter you may do so or you look for a place for her to go and stay or no mundu sa leave the school musa coach ko ilis baca siang nano nanda bentabu imburi kila na panoya ya ndo nandrende tal ngalis tabu kwa mbeleta do very sharp na natata na tikina ni kakere baya ni tukun ngani bangani gue buka me semani vida sar na kene sa mindo na tabun tabu mindo na banu sar ya sa lulung kana ka ni tukun na tabun tabu sa sing ramadan ni kiro tip te kita manara ni sakito mai tabu ka tu na bitalan mo masa kaba kada baka kwanto bang ramadan nga mau sa sing ratal nga ni somnya nung kurent daru sa pang ramadan nga dan buno mo tukina imbata me kakunyili ang kana nung kanibul mani into na panoli tikina yung biti kwa ngulus tali lambasa siyang nikula nandrendre ang ganun ako rumah ti kung gay tinda talang ganun singa maramanita sanggir may biyo sa kakwa sa tisu atau sa takap tisu au sa may enroll tikiyaw nga pa kaya BMS sa clear tikiyaw may ni pa au sa alak may BMS balatan ni kako as much as masang ninong kutatanda na buli BMS awan nung kutatanda tu nga ICS pa yo sala ko may BMS ba't ni bola kabira na nung gas robay tikitikin ng sur bola kako from there or ni day nakatagyo mo tiko tikira o tukang ko bumbu may nanong kuliti ko na po bale I barely know that man yeah. So clear tiki ko nga kaya na bindren re may so tapi na kaya sa lulungo na bingarabi may sa nando clear ko nga may bakay ko may just pa lako may BMS yo may tiko may buliti ko na baik sa uti BMS sa masot ni halan ron kasi mo ko na buli balat ni ati ko may nandot na kurbuli ka na duin na kurni buli duin na level 1 so chikinor to sa liu ko sa muri batu ya it's quite a challenge for ang may bisaw talaga na subject combination may nakaturo ti ko may just pa ang gaila ko may BMS bisaw na subject combination balat ni sa sinay na classroom kwarto tura na subject kwaturo ti ko may just pa iyo lala ti ko doon dambi garto sana ko gami switch na sa third term to gami switch sa formula mo tikin ya sa third term to gami switch na subject combination lebo sa random sa taban ni rongo nila yo wabil bina ka bona kalong sulito na yalo kilane toso ti mo na kukonda na lubenda marabi ti mo nakababuli Pwede may kayo kay if you think it's safe kila
Na ko saranga ya sala ko na bibol bulay bilat na kami just pa wang bibol bol kino bandu hindi na kina ni nung gungon nila saranga view may just pa balutan mo na nang tapos tapo ko ngani ya kimya binakati ko nga na isya mo mesa nandu na ko nila kata na por para mi pamskin kaya sen kaya mo ni raw nang tapos tapo ababu nito na na biso ko rin bul nang ngone sa ti ko po me kila ni sala ko na as much as we want to keep things to our own, kan dasang nilewa na nandun doon doon na tamatay. Sa tika po may low rise o nagtamba na social media, au mandul sa ni rate kung ngay may talno nga na ngone ni rate so na ngone may nanon trabale regala may kituri ni muta kila nagtamba na kabaya ito sangga may pagkatakila kaya sanggay challenge to ni non ratulay buli balat ni sara kila to na ngone buli sara rate to nagtamba kila ko to na social media things like that very eh, very challenging. Doon din na lako-lako doon. Sangay mo may sangati ko iko na tina sa iko na tamo ti ko ibalo bisu sutiko. Tora bata ti ko na lako-lako. Di na nirto sa to rongo tala no taka raba karita ka nito kani pira na kara rita on social media na kara rongo da iba na la. Uy ko mo sangay tora bata to na kakiri na tapte bandu ni kurita ki ko ko ni lako-lako. Mambimbing ni lebu tu na ngoni orto na tumbu ki sar tonggas sar chiko sar de deserve to no sar kila nambula ni babu vale na kan dono kai pala monga sangai ko sangai karara sa sangati ko mandanga na besu mo tamo mo pina we bakani yan na mataka na nandra pakai sulmer la koy bulir la koy lutur la yan rabati ng bulan ni masu vale me ka ko bandu ni bisaw na kaya at the same time mo sangai ko mo hol te kirtu na ngone ni saya to ko na mabuha libu ni taro na libu ni kaya ko may uy ko sarang na bosa na so tabat ko na kasi ang hindi na ni daga rora as much as you want to explain things, but it's really hard. Ndendre. Lebu sarang anak kaki tu may bakila baka waseti gobyerno daw la kumay waseti bikin ni untuk sa tiga gobyerno rita la tikirna, other races in school and things like that. The challenges that our children have to go through. Mangay sangawi ko mapakataw ko takatingan ng bulaya. Mo para yalong ang gatikir tiko that no matter what you see, no matter what you hear, do chinga na focus. Mongga sangat chike mo align takat chinga na non focus e kita batan ngoni mo align takat. Sangan din ni takat takat. Iya ba pinakapona kalau ni nabi bola-bola iki mam kita kapaya. Artung kay ibu ke may kinabi yaw na OGs ni Jespa. Mani durles tal kina no gumanelo Jespa nambat go sabo mo no tal chingo Jespa. Baga pinakatakat kina na kalau ni. Iya betan retal balay ni kiruduran balat na subject combination tor may kaya may kin may Sanay bisaw bisutan. ibe langole suga sang ni blan iyo ko be kote ni ko me turu kina temtir na bigsaw ti me kote le siya ni no na fomonika gair tu sang ni tingo mamay kya balat ni ko me na lesu nga ba na form nga ko kwa tora tu kya na form limatiko or if not she has to repeat again though she had a good math na enol na bigsaw ti ko me na repeat tal Squatter challenge. Sang ni lakalako chini bakla. We need time to handle everything. And you've got other children at a primary school. Chiko talaga na kaya ngandri maybe record me. You're trying to sort this. You want to be in not only 2, 3, 4, 5, 6 places at one time. Musangati ko mo handle takakiditi ko na persya. Siya nga ni karala. Yo sanda babini di nakatingani dakilati ko na nakaluin bulati ko. Biba ko titi ko may nilako-lako balawe. Nambang ko sa chik talang gonong ngonele jespa salah ketingana bos. Alain ta ketingana ra baka nanu how they see things open tiko na baka sama positive tiko di na ngani negative tiko na bin rakin ta stabo tiko yo kambi bin me positive tiko na non tara merenda ya to pana. Kla me kakuni di na ni bebisau me baka mate na tu baka ni bubale na plans ni bubale yo me kakuni baka mate baka dua na nomu tatanda sana non tatanda na lubi iyo mo na do ko kwento na panood na kalau nga sa nabubale I feel sorry but ni ko was hindi na nang kasama hindi how we deal things hindi na situation kalau kuduro masobi kenda rawa rani to rabata rani eso nengay ben nga bangosa dasila sa dasila sa kasera rambawan ng ngonera koya ko right ko kina toso ti kina ngo me sangay kila because not all of us lakawaseti ko okay that we are able to move on we are able to kila soran daw kaya kanivaba lebi ranyani
ni sasot tabangan andre bangkar tak ngoi kong kara birto na ngone baka wat talele butu na baka sala bayan do la kumai yo erawa kede yo na vava na kena esule bir na ngone o kenda enda na mosi enda na tangi enda na rawa but as time goes on and then in the back you will be able to get up on your knees again on your toes again and do and move on na ngone ona pekeja era keta bate tunga bate era kota tunga me ava non le kalili era kota bate tunga kira na ito sa le ninda kinta ko kila maramanita sana yang minta na rei na besan ke tinta ka ko ni redi kenda tiko nga dari dir tiko na ngone irna waka sa fokus tinga na matin tu ruang ko na non rei di ira tiko nga Arre tiko na non mitai redi tiko di nga sa nasara. mo di kima metiko sana manda ni mambimbita ko kima minati na kima mina spouses mera redi mantanga na lubi kima wala Wow. to ko na ilabo maintenance eta per to ko na tikmay mera pa ko may ngarap kina na lubi kima miseng saran ko to mendo na bulat to ko bir na lubi kima Ya nasaranga. Beba kano matukun chuku meya kla money is not everything Hindi na nailabo bibu ke wakata kana kera ngandre me boli na longa so many duru duru na bika ke baya it has its purpose it has its benefits Yo iranangone they need more than that that moral support and that care that they have Yeah. Ubele ni subutala no mungwale be na neck welfare officer. Nanong salit ko na neck welfare officer na lengo sa ala ko durumutik. Lak mata bata na naman rubitalo na batili usar baro ko mingo. Era to ko tal nga nila ko durumutal tsunga na kaun nila ko durumutik. iyo esa may buka-buka palelay na nomuni taro maramanita kera nini Don. report again. Me kana no muningo libe na neck welfare officer berarti dor maram ko sat kun chumo ko. Kesa tao nga nabitalan no misanggirit nga me bas ko eli sumay. Raw na no tukuna ya. Rendre na kandi ni tukuna bikim ni na neck welfare officer. Pamatal takapa. Vinaka maramanita vinaka malibu bikim ni na barong tikumay bikim ni na batatar tikumay ni sulit tikumay na nomuni bakasama. It's not gonna be easy like what we think. Me baya ay me satu kun nga merlak may. Oya wabata lang anggur na nunggu bakasama na matay ni nga. Me usanggir nga kay bertunan me sabas ko may. Io essendo ni vai na kene la ko itu na bingo misala na bi katumba itu talenga na kau na banua ya dhoba na non dan dui kau ai. Mulai ni kya kero lebi tala nona ka gai endren desar men dui itu tunga bongo basukai mai. Baka bimbi ke baka me makabina ka tiba na nona pononi takataka maro roti ko na condition ni nona visa. Io endren desar me me na thingo me na nonta kere na bubale me na bakumai na kartu bagarita ka kyo sabe na kata me wakumai na no muloni wala ni kwa you have to come up with a very genuine reason men dua sarangan na malu na mal malum sarangan because that thing me ulum bale na affair esengan ni narani wakumai kino kwa bale to Australia na affair na non rendondo so klar dona kage valoloma ni vareta ko ni tukuno ko this is two different countries Australia and Fiji na lawi biti no na tumbu tungango ni ngona ngale na puno tawa sa ikin kinawa sa wasa na nando tulaw ni tunrum ngal mani wasa sa sing ran taw sa Australia la na law me Australia no na tumbu tumaya ko alak nga maya me tunrum tale lo mani waya sing ran taw me biti so we've got boundaries we can the to biti ko ko na lawa ni affair ni sandu tombo ni bimbu to kodi gai gir ngai norto na bitinani sa sa kisar nga sa lakon ken me kya siang ni bati ko ya as much as we want to enforce our side me kawi ka hinden resa to ko nenden matini baya ni sang nindo tu na nona mal malum ni to ta sike me baya me sando non mal malum ko kamer sambit na bunun takta kamer sa lane road ko mer sa detach raw kesa detach na mulen ni wali gai sa ko sabi na kat me ba ko may raw yo ko sar nga mo bagay tak mo report tik ko baka takila nyo ko sa detach mer ni vir tak may bato ko sa bridge tak na nona visa na kaya condition ni nona visa detach bir na sa detach kaya na chuna ka yes you can do so raw ni ba ko may endo na kaya natakadakar to bagay tak biyaw ni raw ni to blacklist ko me ba ko ten se ke sale
tiko binaka tiko nanona bengara bononi taka io sale badala itu bakalawa klasar lebih murmuri so tarna kasa leka tiko be kuna evidence na na badala bakalawa ya ndona ngun sale kurni ndreti wati mulis tal me kini bit me bakku me blacklist taki mai Italia nga simbolo binaka tuna visa io be kito na inawa case leseng na klani dona mal malum bayat ni aku yana na punctuality ka ni turang andang taka kaki ada setu na nona kai no ni taka siang sarangan ni dua na reason lain merani virta kile sumaikin au bitartar sa ngulangan ni ado na ni office au bitartar sara na non retu na namba na non retu na bos ko na agency ko ba ko tirto enu ira bakatunga na darani kana pamskin go nunggu basarab tok mana ko bakana bibuli la ko me indona agent come bangar tamata gi bulti kimdo na kambinya kimdo beli kata kata kikya be kake da bolet kimdo num do ti kikya kamben ko kata 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 kimdo ngasum kimdo no kimdo via fight ta kando na kando matarong na kaka kimdo na lakot alibi agent ko bulti kimdo kaya batu ya kala na kena kata kata how many giro bitartar ba na agency ko ba ko tirto and the sad part about it nito ko na talmo ko biya siyang nindo na malmalum ni nung do tayo no nilalaka ko siyang talang ni bridge ta kando na condition ni no bisa kito siyang rin nilakabu kinando na ka. The only thing you can do right now is try and get hold of him. Robital no baka piwiti ni kami na agreement mesa resign no kwa mesa list leni biti. All day maybe resign tuwal tu nga basak sa kami list may biti ni salay tu na punwali. Siba na maramanita. Eh? Tambon rende. Sabi no no tu nga ya kuna idea tu kuna mai au kwa sana senga tu ngon dua pata mai kina sana bon rende so waka nga mersa tu kuna keve nga mai ni senga ni dua saranga na kan na bibu ke etu immediate help membaleti kima mina mate bu bali the only help sa sulingan go biko sa baka yongo ni sa sulingan biko na pepa mo sa feel tak na maintenance mertong kita kami mi serve tak melak nga me na musila bu yo senga ni na toto pati keve so no maramatina they have no other choice. They said yes to maintenance. Ele bora siya nang binakata na maintenance. Wala tang nakauto ko na tiko. Na ilabo, it's not about money. It's about kla nanon rambulan na lubian na kaya napakataw do kita kitiko nga nabubali. Na ilabo ni maintenance na lakot kumay. Na labo lebo mbeka na rongo-rongo binaka. Yo siya nga nina kautale sumay ng bulang maraw ko sa may kabor sa may lulunggot ko pambimbi pair na mo nasa kanila pagkatuto ko ta doon ako sa ungay tabuta pa na welfare officer na kwal niya kung ito ko kwa ah kaya baka sa mabuo baka CBN to berto na lubin sama ni baka tule wata kayo matang usingkila ungay kinta talong kay duren non lamani rumko sa kuna tu na kaya to na labo ni maintenance ko rera ni sulatan na hindi mo nung pula ko na lubin ko bula talmin non sa kuna tu ya siya nga bakanto siya nga bakanto ni na sulatan na hindi mo nung Kako ni ready kimam, we as parents, mothers and fathers who are going through all this, we can move on. It's a choice. You go be move on, you go rani move on. Robital nung akin baka bitin. Ya baka tabo ir nang one. Baka tabo ir nang one. Membimbiti ko ike o ir nang one. Balate lebu sar nga nabubal era ko tingo. Era protective merla ko ira ko ra baka lubeni lebu. Kimam na baka lubeni lebu. Pati ni bebu kena non rang karema. Eva na rai balik ir nang one. Yes, maintenance man is kami. Indo tal na Kung ko na tiko ya. Tawa si kenda tiko na wasa-wasa. Overseas. Laway kya buka may lutun romi way. Laway kya buka ni lutun romi way. Dui lawatunga na nona dui business na dui law na nona dui mati nito. Okay. Na maintenance ko sa serve taki. Yo na law ni maintenance ko iti ko ngaki. Siya nga ni nona to law may kya. Na nona nang kay susumi may kina nona mbese na susumi may. E baka tausar to nga buka. They control the show. Koya kimami baka lolo matikin na buba. They control the show. Balatang Okay, kilabi na kato kwa, whether I send the money, my maintenance money, or no. Ano sang ni beso Australia, balata mo, nalaw may biti. Ano sang ni na beso. Lebo may pile up to, balat nalaw. Nalaw ni maintenance siya. E nang may katsi kwa tala, ni sambuto tala may na airport biti. Sana gaya ni beso. May kila ni sa pile to na maintenance, may gaya buto ka na airport biti. Kwa sana pasangay sa na kami sa chiko-chiko ngayon ka. Kaya, helpless. We are just helpless, maramanita. Diba? Sarap ka lolo manangon. Yan ang sarang nga. Babi naman nakatunggol lili bara biwa sa iti kumingo na marot nakatigo bali na nandor may bital no ni kuwa. O manda nga ubiyak kay maramlitan na nanumuyalon di. Mindor may bital no. Sige ni karoraw. Sige ni karoraw niyo. O nguso yun iti ko lili busar na maramanita.
Siang wala nga ni marama turang talma. Siangan din ni kararo. Yo, marama turang, siangan din ni kararo. Kla, ninda baka sa matakaw kenda na kawit of it. We love to, dando maror na nanda repetition ni nanda bubale. Dasang ni dobe na kata, merakilata le na so, na malmalung ni nanda bubale, siya nalulunga may yado tiko. Dasing ramadan ni doa sa iyo manda. Nanguna saya begini, sa confirm ta kanali ang kasaya bitik mo siya nando. O siyang madanga ni wase, pero nung gutum-gutum turang, nung gutum-gutum maramay tunga biyaw, kaya tanulubin, kita ubunita ka tunga baga bici. May ada pasarangan na nga, no, raw nga. Ni sabi, kambas itong panay tamba na social media na ka, raw nga, raw baga teklero. Kita umi, kita tuko na kita ngalu. Rua ba tatanay ba, kinito ngalu baga to. Kita maro, ito nga minito, kila we love to. Menda maro po ya, nanonda mate bubali na rongo-rongo. Kaya, napindrendre, as much as we are going through a lot, yun dan daw maroro na kambala tinong da bubali, bala tanda kilatu. Ni nakilango kaya, sa kilaw kaya, sa kilana koro, na tikina, na yabusa, salah. So era na loloma, so era na negative, so baleta, gay batalya. Ni saya do bindo na tangyan din ni sana, lako ibabalay. Na yalo ni bingati na tunga, kan ba mga nabi lako balay, nabi kila. Koya, kito ma, kenda do maroro kino kenda. Narong-rong ni nanda bubali. Yo, na kaya na may kirey mo bakay tabi na ka. Kilando na kalibo may bulitan. Dando baga tabulidi kenda. Dakundumandu ala ka na nondan rendre. Dakundumandu ala ka na nondan rendre. Lebo na po sa merbos. We all have our own, puzzle to what we go through in life each and every single day. Dakundumandu ala ka na nondan rendre. Baleta. Nandrendre batangango na nung bakang boto yaw. Nando na singa na yago na bika bibinaka. O nanday baka na numalis yung nandrendre yaw may lakto makla. And those same audience of people, korara sarabiko, rakila nangone ko laku turun tikin nandendre, they'll be clapping for you. Ni sada pa nila ko yang masada pa nandilangan. Ni namu busot tabulman. So, iyo, ito na kaura ni kayo, wibal nga katikin na bikyanda. Mesa talubatan ni na ray baka kawit, okay? The mentality, Menta daw sungo tikyanda. Daw marro non tanda. Takut man to ala kanon tanda dero mata. Sing no yung dondo nga wala ko duro mati kunan rendre. Sing no yung kim ni dondo nga maramonita. Nata mata kede bura la ko duro manan rendre. Indu nan rendre. But we all go through hard times in life. It's not something to be ashamed about. So siya nga ni karara, ang daming tamo ko kilanin, da kawit okay, hindi kami bitang nota ka mong yung man, daming mga wasit ko kung nalaga ng bubala. But I've come to a stage where I'm bold enough na may wasya na ikaw la ko duro mablata ukila ni na yada na ngona na rani na rendan daw la ko duro magwar na limbula kina na bay bu wala tali ni pamskim da sa nikila na yaba sa ribi na kina to sa chungo na perkara monggo ya ukila na nunggu na may wasya ya londe mo may wasya na rendan ringo erna mbula kina na bay bu wala erna gay muri erna lako na loni bu wala na program batang ko kau kila ni balata ni batal nga ya na bay katumba kila ni dondono meki mami tuki kina meki mami buki kina sianga ni sotabi kina nangangandre lingandre biani lack of support ko tun jika we are helpless sianga ni dona kai tu baleti ki mami sianga ni do tu nakaki mami legible tu kina lek ki mami koko tu kina ni mami tangi ni mami lava ya tu ngai biti sianga ni ran ya ni kabira ni mami kikil ni mami lava mami bakal stek tinga mai bana matin tu bana maintenance meka but not everybody is in need of money. Yes, we need money for our everyday living, the essentials for the children and all, but hindi yes, so era din ko, masasulang naman nilabo sa rangaluto nga, yo, nailabo, ituriti ko ya, may buliti ko nakakana buliti ko pa nailabo ya, may low ka na batiti ko na kinandron ni wani mata. Na isulo may daramakiti ko, turo batiti ko na kinawani mata siya nganindu ay rate. Ay, kuto ko ni kina, money is not the solution to these things. Yes, era tortiko, yes, siya nga nisuliti ko, pero napakademo, kaya namaraw sa may bakayali. Kuto ko na dandu sar bakalebu, dandu bakalebu, lebu na kandara ni kaya, dula ko tiyame sa bako nga may, siyang ni kararatal nga, nanang rabakaw taniman. Ira, dundu iti ko nalawa. Hanga sa dadakab ko, yan, abanua, ang gay tosukin na nanong nga ngandre, go and collect network of women, era lako duro manandan rengo,
Meki mami sanga kelas yang ni mami tapa nga ni sa next at dendang te ki mami sang di bana kata na maintenance yang ki mami bana kata me ba lisi non ramaro na lubit man wan di rando boleh ke birna taman ra ratanya juga ertangi di cenga nata nata milis mai ngona tapa ngai set kino di ngona ya na kairu sing tarong juga na nunggu mili bo bana kata ni no tarong tiko na taro ki mami rongoda tiko na tina na tama na bising ngona tapa ngai lis mota o kona le tubaya o kona le star me bikin tu sisiang they are dying to hear that their dad will call and say he's coming. Right? They're not dying to hear money. No? Mina bakal isu may namaroya. So, esaba tungan ba ya? Nanguna sa tendang tak mikinonek na kakit de unggira ni berto na kamba ni Australia. Siya nga ni sa tabi, siya nga ni tandola na bekatumbo tu kian. Rasa kaya, why not? Doon ang ni sala na tandola bikima. Siya nga ni napagawal-wal tak na kalo ni mami boso tatimo. Kim sangi do bitan lo chinga kim biosi chugo monta masiko. Doon ang sala na tandola. Doon po namin narungod kinantumonta. Kim saba na namin taka mi kimi pulando na petition mi pulay taki na matin tu der na minister value taki kira ni rumot ki mata ngana do mo ki man yo gai tu tale na kena ngoni sala tale tu kuni mai chiko na stakes may wilwili mi tikon ni wilwili ni marama wilwili ni bubale me bakan din din taki ni sala ko rumot ko na kango me basu kumuni me solid evidence ni adon din tik na lengango nangai reni ki mami zuru takana kango ina wal bol bol ni ministers mengi sangai me labeti ta kena kango me sangai do nang unisala me balu tikina iyo koya ako ko baga bin binakini ni gai tantol na kena katumba basang kang arti mai sa katul ni baking bo nung sangati men don ko me rungo dikina nan dumoy kiman o baga bin binakani do lawan na katumba na kalu mendar me beosi maramanita o kilani ni liwe baga rongo era ta kata baga mati ni tur baga lis you know they have connections and they will know na mami kina mina tepine ni kina na dami na lebu talang er na baka rongo tiko er laku rumah tiko na pindan dari kima laku rumah tiko sana marama kim sa vital no tiko era tulo tunga beira era baka tataro tar tunga bina banua ura ni kiki na ka au ba bina bina ka ni tantolan to na kina katum pa bo mendara ni vitar tar kina da vital no tuan Barbara baka sa meloren to na katum ba me neck is not the only door merong di kinan tumantan Matorto, norto focus man tang orto, isang ni tu weekend, norto focus iti gobernal ako. Baleta na daw. Ito ko na. Oh, sa mong go, okay, verto na, na welfare office ako. I know. Kim ni baka well te ki mami tu na bitinan, na bita mani ki mami tu witi. Eh? Nom do focus yung nga verto, balat na daw. Orto baka tawa na ting may namunita na. Okay, tu kito sir. Eh? Ka baka lolom. Ka baka lolom. Sendia na sarang baka na focus baka nandor vital tak chuka chuka nga berto na chuka mitai o kem do nambi chuka Iya. mai sasang sarang ni nanumi yo nanuma na kambi bisara nandor vital ni kuwa o klame na baka ngatek tal nga na norto itai na welfare officer maybe they Iya. also need extra training or to na neck welfare Iya. officer on how to deal with this kind of situation na na maintenance ando na tamani tosolew visombe kana matabubali sa na toso makatama na counseling. Counseling, iyo. Kito nambak sauti, kito le counseling baga bitinan yo siya ni bayi buke kina na matin itu, me kila me kame dono na por karamu na nek na nonda kau mendali sangay me na counseling me baka tudo kata kina tuba kini baka sama na kakin siya ni bayi buke kina nek na nongu kau ay ngayaw baka tina ni sare dito ko na bindende to lako durum tingnan ni pembu kito angay lako na women's crisis center kito le counseling kina matondole sessions siya ko nangone iyo Sena tu ni tiki ni non dambula na kau itu okay na counseling baya baleta ni dua tani na kartungan rebati ko nangon endo tani na kaya sumi mai virtu baleta kila ko ko ti ko na lawa ni women and children ni biti yo na ko ni lawa ni women and children ni biti era sana na sandalo manir tal na turang Nakia sa sangay nga, take him down. Baka the only thing we hear from there is take him down, put him down. Kla, bakal tugi ko ay, do this, kla sa buturek sa manon rambulinturan. Yorto na lubyan, gurto, lako tigan ni sulusuli, na baka nanano nili counseling, ayaw baka nanano taka, nanongo na numa, nerto li tumberi mili clear out taki na kay ilako viruma tu norto baka sama norto mbula bisinga, menge impact me virtu is so na reassurance that everything is going to be okay, isn't it? Nguesenga ortongele baka bulital mena no bengo me ono mo ta ko dai ke mo na kata mento na kame ta ko no mo ta me ves me go you know
ya sa ni kartungan rebeti ko indangone. Ya. So we kenda dindu eso era talita kana counseling. So sianga ni nondan rakita langani mbula nakawitu kina nakawaya. So the only thing nanon retu viso takawale nga na matintu erua non raw Hmm. reda bata me labeti la keso na baro mi bingarabi wakana ndorobe wasita katumanda na Hmm. pritipacha me sara Yes. pritipacha ke kla Yes. kima mi bagarara mate ko kima mi natiko mai Hmm. bana kahar na lai kava ta lo retal nga indo na ka ni kima mi bukiki na natiko mai kakako ni Hmm. kima mi mai baka lasu takitiko ngara baka lasu takitiko ira meranda sa ini takna paper kau baka lo matik mai na buwan o kilan ya be talaga tek mai balale nanto nang ono na bital no ni because sangin ngi me ya ba wala tik ngango siya Hmm. ba sarti ko na langgang ko sember sar nirto la ko na nito pa lilin matibal sa darong-rongo da makalti ko saya ba it's been an ongoing Yes. thing na kinaliwati ko ngo na bibu bala sangin ngi me ya ba wala ngango yo na tarle ba tarong sabi sa bata mo na yamat nata barto ka kabati Yeah. artore ko na tikine ya siya nata ba non artore Orto siya lakatingana non rando tenakai raprintipacha tekina ando tenakai tu non rakontarak eh ngau na ngai kili da kikina kindaba mo ira kim sa vital no taka ni beza latina kai tu kuna printipacha beza latina kai tu ni sanga ni kau na buwal orto lasu ngongo sanga sa orto me kau bida na buwal me kimami bangal tu kina and Hmm. I believe sangi matenga nila kala ko nandonan raw tulu sa bulu ko rala ko tambilin doon ng pagsawat if I'm correct siya bakinya siya ko nga analako siya sa talento analako and another thing I came to figure out na kaya nadakati ko na kanbuwal. Not every companies eradakadakati ko go eradakadakati ko na lakati ko andane is qualified for that family ka. Balata na ngon natin ko apply ti kin na kanin non rakoy na bubale ko to qualify kina yan na lindo non raw tul sa ulo nang una ya Hmm. sabi nakatukin na nito wing meloy ko bitaman awang gay kirobitano kasar ni nito tao na lin bubale taro man taman nindakadaka because what I get is that orto binindakadaka orto na suliman ni bola na nasa tiki ko na numusangan na nito la ko na kango ko na program ko. Gaya bango pa, kima misalkan vital nung gubinin takataka na nito kamba ni siyang ni qualify na kango. Reti ko nga yura nga so nga nakamba ni mix ko qualify ti ko merak ko tamen na rubo wala na program ko. Kala iba to ya. Isa nga ni yura kiditi ko it's all Dili. divided Basta ni kala iba ti ko baganda na kango Ah. Oh, kina inaya nga menta na rin ba tito bumaleta and I believe, sember nindo na initiative van duriba mo doon mentanari na biasa na todo ko na may nakakunindo may na effective kina. Siyang Yes. saran kilar to da kabutu bada ba na nung to ba na nang ta kami dur na initiative go kanga dar ni kayo resol making money kanga siyang inanumito kinayar nangon nangon Dili. na wala iyo. May sanggay ba kami follow mamarmita kima mi kim sanan dami tumin banggo kima mi ngalutu ir rata kap tunga naka ga support ir dal kampanye rli taka taka tukina sarli Hmm. kila batu tuna non lila sarli baba wachi tu kila like it's a trend in that workplace everybody is doing that like it's normal kas sarata kapa minto nang bula sa normal meron gay non rapakan na namiti ko iro kima mi ni mamiti ko ni go ibiti me kima mi wara ka tu ke narendo na non revisa iyo sar na mo bon que kasi meron na visa relantiaba sana expire le sumai kima mi kim sampai di biting gumtan kla ko ba ka Yes. lolo mat sila na kango mi kima mi sampai mi kima mi sa tambahin ba kanita ba min dara mi kaya tambah ni bibuiti na ngon ni rendre sana ko dek Dili narsada. Din todo buti ko bina konektar. kaya de dembuesar na rekuila iya I. bakit mana iya it's unfair kla na program ko na bata ko ya meron na lisu may banabitin na banabitamanitik in some cases, with some of us, we can accept them. Klan, bulan nakalo, ito sa nakahanda because of the children, because they want Yeah. their father back. I know it's not going to be easy to accept them back when they come home. Iyo sa turang anak ko ni kalo. Kaya nanonda sana less of us, more of our children. Sarna numutik man tang anangon. Abin rin nakana may lako burumi. Oh, siya din na nakararaw. And some said cases on tolo manir to kinana bida naturang at tulak durung talchunga. Sara expire may nanon revisa nanana ko rasali ko talaga may bayad kya. Araba ka lolo manaturang kenton marama. Kalasang ni kami dan pedir naturang at kawali nga kenda do kuko kenda ni singko manandred. Pero naturang they are very fit, they are very strong physically, but inside they are very soft, right? Do kenda rani singko ni release may nawatin kuna kabalolo mer natural meron tambit tingnan yung gobet kir nang wani bitingo sa kel mo nana kisingi rongo rongo chume sa bio bital chume
ambi tu eno koya sale sutal me kebi Mr. tata batini sa stana kontare kila kona otata mantenga ko tiko niki ari liste kinana melako merani buki na bimbi me ba mamanta teknel ngo nana no nana ko ngele ko totali men total na indrek indrek me sangkai bati mai otatali to tata ko watu ni bitkir to no kila is eno yanga misa nataka ndo naka batana panana nule butiko panakango me viso taka nambula ni bubali me bakarara taki me buke na bindrendre me bakarara taka na ndrendre langdur miongo baka urani kamar manita sebe lai na ndrendre ki mami lako duruma na ni mami se struggle tibici angga ile besar na ndrendre ni rasali tu me balangi na ni mami le ni bubali le ni matubal ngai wadha bani sarna le suka le sumai sa ngai ndrendre sar ni rasali kota le sumai non rawada ringe me ki mami sambat me bidingo mitu ki mami na tueni bit Ina kilo saranga. Au marotak bitang dormi bitalo ni ko ni roni pakabuna na bitalan no na buku ni program mungo na sarma na kena yang atau manda dine ni lorai na non robital no na ruana matentu robital no chuka matentu Australia na matentu biti na na may talo no chandro ni masi ela ko may naruko ni program ni International Labour Organization robital no tek saranga men na New York na kenangan rebin na takadaka. Iya, second grade na to second pa kanira to na yamotu. Ena may laurai ena buku ni program mo ka kung ano kina na bital ni ko sa do bital na yang may kantor bital ta chuka or to manang na welfare officer to second na makri na may adra kango maybe they need training ya they need ya training on how to exactly deal with kem ni na matubalo ni ngolan me kuni itu kuni nga may ni taka mo ni taka there has to be some proper training mera la ko ruma ena kana so mi na nomnitar but ni mo ni ngolan niya ni la ko tene na mus sebala. ndi na sar maramanita kila andang kila ko ni yana baganana no ni kima minale su tabi ndona ni su rong rong bina kima minale rong da bale to irara para kila na kena tu bala kena kanila ko so na nongure ya pasar nga bakakim ni wase tingor kila meti ko na welfare sa ti ko yan raba na non ra welfare na la gai ti ko ne wan yan raba kila kenda do tu na nonda emergency kale we are not saying that it will happen but what if things will happen we have this backup plan like we have this training terente kina lebida mertu nangara bira klamer me sotabi kina like okay go this is the solution you can do this giriti kwa kitu sana giriti kwa to bital no angongongo tiko ngo me baka ibola tekna kakedi ne daka na nunda klamer terente ki bagina nindala ko mandangayani na matay mandangani kana approach Isa. na nonda approach taki mandangamay sabi tu kuno sartu ngamay weekend aw nasa nga nasa tabi nunggu may dambe ngo bitali nunggu sa umay baka mataka nunggu appointment mo ayaw buksar nga na nunggu appointment ito malambas appointment may may unati ko kya ubeli rita na mau maramanita ni kilang the first thing is the approach baka kim ni barita ka tiko mula ko tika ini bet kena mus mo sala ko tin bet kena mus ni mula matar kena baka nui ni nando na news rong rong pinaka like me tukun maybe because they still light at the end of the tunnel help is on the way matay mantangan ikan na numuray tu mantangan ni ori na tu mantangan ilo maya ni rangay rongo tanga welfare officer sa kila lagan bubalen ni orto na tikumaika the way they look at you baka they disgust you you know like you know things the proper training sa nga birakid Ina sarang. customer service and everything kila Yes. me lako sarangan dono tereni mera tereni teki saranga kila mera reza ndona rai especially with welfare and you rumah tengah na tulo me kursin chung na tampanan ni welfare and tambit chung na receptionist the moment they hear that you're there with have an appointment with the welfare officer gay tuko dengan welfare sa klik saranga panggo wachin itu misan dua salilasan kogo and the way they look at you sara rai di ko sombo sara klanga rai rai ni mata wala ngano kento na kau tu kento mo sa na mata ndito Ina sarang. sa klay bakain may vola libutan weekend and when you enter the room mo sali wase ang gongongo ali butunga na baka isa-isa meso mitukin na nung baka tatar nung ka isa ko na isa ya sana nung masar tungoy ko norto sabi na nuya katuna solution sa ko na isa palam tu yaw sobra gibo to iko geke ni sa wala nga mibi ko kito siya ni ranita ka kinendo na Holy. arawangani vida na ngoni baka uchuk Manila mo sa siya
dove na kat me file tek na maintenance rani fill takana satu kun matanga me rani fill takana maintenance form gitu kun tal, but it will take quite a time to wait for it to process. Sa sangan re me orto na labeta ta kina non orto watangin tingin din Stores, pingaran. di Iya, Nasarama. watangin tingin din That pingaran has rabi to me change. garabi me beti lagi. Mm. Orto to rirangani na ni mami leoni bumala. Orto virte kiren sana ya. Orto siang ni kawui takatuna taba tali me kita kan rendrenga merali vesutuna lo manitul kina pana bulan bat me lustal me orto la orto polusia. Saya rasa tempur gitu. Saya ngolangan di tempur gitu. Ya, sakit mami tempur tal tunga kiman. Ni mami tani, ni mami via kana, ni mami vaba o di me via romat. Wakata ba uli subutale na kaunit ko niya na statistics So, binakati me chikundo na numdo network sa na network bikim tumbe kabida na maramo nila kudurumo tikongo me chikundo na ibakan din din me nakauda ke be minista me nakauda saranga berton na chikoidake sa chikundo na mdo baka na nanu la tikina ya nita. um, abi naka maramanita kilana baki sauti kero abi talano tikini kena turanga minista bademo mista niko na wikula kero abi talano kero sabi tartartiko sa baka iyo takatiko ko ya me baka yang atakana nona NGO iswari NGO me bang atakana nona NGO me na kota na ni mami baka tutu ilomai and for the NGO to help in booking an appointment for us with the ministers na kaulo na ni mami baka tutu balata na pikaki mula kudu iyo kwa ang kaibigan nakatoka kakwa with doing this we need to have number of women mendo na wili binaka ni marama kwa la kudhuruma tiko na ndendre batengo baleta irango mera evidence solid evidence ni yazo ndina tiko na kango baleta wasan ko baleta na rabe bakina ya turang minister gitu no baleta na na bitala no ni kasar liado tiko mesando ya isang nindoti ko na kinabakan din na baka lako tu nga baka indo na bitang no mekani be wali tu nga ina no anta panu kila e bitala no mekani be wali kani nrendre timbura kina itamba na social media so with them ira reza tiko baka ya indo nga na bibata ni nga lako tiko just because people envy each other and they are jealous of each other because nowadays AI can do anything with photos baka go na bibata ni wala na orto na ngai biona katkin ko tiko no kana biona katkina na wili mera solid evidence mera wasia mera bakan dina dina taka di avum dina tiko nan bul na bibal lo matekingo ni so tabi dina tiko nan ren ko angito no kwa ke kama dengar sang ni bikilai they don't want their identity to be known because the husband will get mad at them because they're sharing their personal family issues with the public and all you know erna ni buni tunga na sang ni kilai na dan sang ni kilai na de wotsin ra kana kawala ngai bikilai mera bakan dina dina taka ni chikun dina na victim ni kango ni avum dina tiko na kango. Nagayra ni Maramatanga to Weibo sa kikina na ng NGO. Nagayra ni Weibo kikina na ng NGO. Me duro te kikina na kami book te ke merto book ta kana appointment. Abal bola ni minista. O tia, then from there, we don't know what's gonna happen from there. Ibasa na ko daki yo. Baka bin pinakatalinga maramanay ni sa chigunda na marama. Marama lawyer. Yeah, she's an international lawyer. Marama ni Balani. And Sabaga yuti ko koya. Me na kontek tek telenga me ngata kata bat kia me kita ngata kata bata. Me kima minanduri bata. Me 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 kima kita sananduri bata. Me sanga me rungo dinando mo ikimani. Iya, me sanga me rungo dinando mo ikimani. And she's an international lawyer. Baka tigo my Perth. Uh, Actually, kirobiki la yan nabukuni masu. Kirobiki la yan nabukuni masu. Wari ni binakataki na kalau. Ni she's willing, she's more than happy. Mena bukiki mami na marama, merong udi na ni mami. Nandumoy ki mami. Eh, eksang ulangan kim na marama irta nga na tadi ki mami na turang ko rati ko boling ora taka buti na taka taka bimbi ni bin susu ni bin garabi bir na sulsul ni biti sabaga yeti kwa saka kwa kaya baka soera because we're trying to kon me waka suku muni manda waka suku muni na itukutuku kaya baka nikila so sekila so ni barong tiku mai so mbeka nikila so ni beka ni relak durum tiku raninda duri bat endo na kakero bisita katik ni kwa ah, na dabang ko na program ko ko sa may nakaba may serya ka na bubali but we are here tonight
Sianga ni kito mai wakatata ni hira na watiki mani sekito, rai dala taka indua. We are just here tonight. Me kito wakandua batataka tale na buwale na bukondra na lubeki mami na bukondra na lubeki baleta kenda baka saraba ni wili ni lubenda ersaba kaya ngata katungwa na drugs ersabi murmuri wabu gitu majority of them e bunga mena kabor ni bubale majority of them e bunga mena kabor ni bubale so nakia na sangai me wakatau do kota kita non rembulan na lubenda wakatau do kota kita non rembulan na marama la ko kita undur tiko menta buriling atak mengai ando kita kita buat wakatau do kota kita non rembulan na lubenda balata bambota isang nindo ng betiana na karli ka kabato ya. Diba? Isang nindo ng betiana. And the same taltungan ni Kila na they have their own reasons is into why they want to do that. Kila isang nindo na taro ba na nonon doon na tamata na kangandara ni dakaba nando sa namduri bata. Dabi turilinga menda valuta na kanggo. Balita, ndo talaga na kanggo maramanita. Ele busar nga bira. Kailangan hindi ba kasok muna na itukutuku bira na marama. Lebur sali da kabatu na lasa ikya. Merle rawata kina na non rapepa ni ling banua Karge balolo mati kumay. Oti iyo. And at the same time, they don't want to release their wives and children in Fiji. Kailan ni kima misala indami, kima misala vital no, rasa wasi amay, nabikar lang kuduro mati ko with their husbands, padam chuk na vital no. Kila we've come to that, sa kima mi people kati sa rasa open na vital no. Ele besar nga rawas yan ni kila mera pata me kima midingo me sale they've moved on with their life sara pakapat nati ko sara leti ko bati ko kya me sarang gitu kun tima bikiman kima miti ko bakan dotinga kima me wawa tinga kelati ko nakara ta kabati ko nanga ya ni sabangon ya mer sale sanga mer rawat non rapepa utia me sarang gitu kun sume birna biti na ni biti de wawa baleta mo na ya ni sanga ni wakarara mateki baka bin nakabira naka kubuto tiko na non rafo uthri. Wira tuko ni bira na ngauna ni perdipacha. Nira na utinga na tulu mana baki straightforward sir lahir sarani apply tak direct na non PR ya nakara bakal stek tukin. But no, they are not eligible to apply for PR. Yang mana kan ni sara ilibu indun itu na pananan non rala ko sora bili sasangan merauka sora biala ko ngana sasangan ni to migrate and going to live there. Na panoya sarang di pamuri. Narsan kita kaptu na lasa, yora sing very lista kira sulle na ngala bir na biti na ni biti meraka. Na lo man ni non rale baka wati tiko rale tiko kya. Esara gai tura kira bata tuna non rabi china ni mengai tu kunting mai wawa. Au kila tiko na kau ka batiko. Anggo na rawa ten gupe panggo ke mido na gela kumai. Yo, dia kila. Enayangan na wawa ida katiko ngo bisa na lay raw na pepa. Kila. Ilebu tiko na kena bi fer na kaki bingo kila dui serti kana bi kala ko durum tiko. Case by case So basis manda, iya, kes paki si, engon drep ser nga ko ya me nandua na mera huli na welfare officer, mera ni sota na bi, indu na kisi, sing yung mo manile buto nga, indu itu na kisi. So ra siyang nibali na kamo na PR, sale last to nga, yura sing release te kira tu na bichinan. At the same time, tur tu nga pang kwa bichinan, ingay tu binchime birta na bichinan. Do ba relax tu nga, dan jangan tu sa tur tu nila, manawag sila na konter ko, kimilation, treating them like garbage. It's unfair. It's unfair. It's saying karataw. When you come to think of it, korto namba di may veding gomingo ko kunting mertuwa nga. Dotur ting madangan nila untuk berleksian. Orto nga ko korto masula kardo lolo baka patanan non relak. Mesa kila kianda kede. Dam masutiko. Me adon dona ngauna. Me hoti na andre. Me hoti na star. Yo nabi kasa may adon timo. Sagay kuringan andre. Baletan ala ko ya, singin mana la. Ramaro itu na savings may kya sa siya nga. Ibit si mata tutubi kimam ngawatin, siyang na savings itu. Merale sumaya, mermay bula, wana labo na. Kaya bakara baka nananuta ka na non rasupa, sa nataver na may taran nila sumay, labo lele sara, uti nga bita na singip na mata oti. Nataver sa ambit ito, may tuman kinilaklap. Orto na bitin na niya, merto na struggle tingnan non ratong bulat ko, kaya nataruli, may natarong. Kaya na yang kina. Me sana bangga gato ta kele buna kani bengara kera nindike bital man mero na negotiate kina na matin to erua
mendikebi tale na nonra kontaraki. Ndikebi na vava rani vaka me kaku ni kaser na bubale. Era usara mantanga ko baka waseti ka me na kena baka nanalo me kuni kabor na bubale. Kla me maroroi na vaka maroroi na bubale. Yana kan dodono au ambauta ni dodono meru fokus ki noro na matin tu ruango. Meru maroroi na vaka ro maroroi tal na bubale. Lebu tu na kara ni vaka ko baka waseti ka kikimuni. Tolak matanga matani tolu bali mana bula ya tu sele kata kata kirto kaya kata kata mena visa non rato na vicingan kele buna ngone ko ka ko mandanga iru na kala lai sin do na kanilai beleta ya baka mi beto tu bata tungana non da velis ya kitungo ibiti ya irna kata kata baka matintu o cerle vana ambaki kandabu le vana ambaki be ke sarawa na matintu vicine bako tu chiko bana buban no kala kaki de kangani vitala no kaki de kangani vitala no meruna reita batikina na yang meruna reita bata kera ni kau mendengar na kalalai ki bita dini lelebu kau mendengar na kalalai because they need to be with their moms and me marro itu kan abu balik me kaku ni kasir bukan tu abu balik bon marro na baka marro na abu balik ya nirna to sobat tal tinga bomba te nirna to sobat nan tatan rakete tiko na kaket me na ya be na chip tak abu balik biti ena ya ba tino ro to sobat tinga kala ena ya gay la ko bata ni sana lay baka baka tal tingo nana dina ni sang ni baka baka ko na ande nek ko na mas ena lay ni na tiko na na work rights sana vevu ke sar na kena raw baka tutol na kali li bibiti berni oti na tolu bana bakia rabe suka listal mai baka matwal kila le butu na kena ngonsal rom na uang bauti ni ro ni reda bata matin tu ru se biso takinan tabun tabun ni nonra kontaraki kala beleteno ya sandon do tu na le baka na kango baletango ni rekilati ko ira bisang ni dona lawa e baudir sang dona lawa e baudir kenan dina saranga ni lore talamanda na nonra kontaraki Lori Talmanda, che va na lei tombo, sendo na ripote fingo mike, that you have an affair. Cancel num contar que va suka ili sibici. Mendo na kamera kamera ni re retiko na tamata. Kla, e na kena bangana na noltinga. Me maru ruitinga na bubai. Ko ngasan lembu tu dala. Le sibici. No ngo. Sanden de, iro sa balet ni sengo chuni koko chiko na lau balet ira. Lebu tiko na kena baka na nanu, lebu tiko na kena baka sama, lebu na kaya rani roga kaba na matin tu irua. Dana bebu ke kina kena dina tiko bikenta me dana voice out takai na kangon da vitorlinga me baluti. Merani maru na daka maru na bubali. Me binaka kele tiko na sana rolu. Hindi na saranga marotak saranga no mo siya menguri ni mataka na siya matal tumikino ratu no para rebana kantamu dora kano na marota ko kaya para melita no mo siya may nikua belati sa gitul saranga ko na singlo tili busa ngelim buas saranga i Canberra na vital no saranga ni vika wasetim belat sa tek burre ti ko na matinto Australia na tap metak kung ano kinendormi vital no ni ko sa lewa saranga ni kalu sama ni kira Amen. irto ken la turanga be chondro ni masi wat kira tu la bar mero na ronga da ndor bitalo ni kuwa keto na gaindo na pendal ni mataka on the way forward na ta sabi Yes. sekte kichu ndi ni bitalo chuko na matentu le lebu binak talaga merong na domo bir Yes. na le ni matabu bali bikim ni na maramatina kung kina ni tau maro taksaran ndor bitalo ni kuwa me baka ndor bitalo tak chuko na kontraki me biusar nga Mm. kina it has to be a clause in there Yes. Beira, Yes. korba matu bali ngwana kana ya. Iya. Ya? Que bakal sana tombo sendo na rong rong laku mai serto komplain mai no pitinan ni sati ko na fia sana ta kasarangaya vi boko nam kontrak bakaulis la ngan ka kena ka ruan ta amen me tiko talangan do na opening wiki mami me tiko mantanga indo me sandoya men kimami do lese ni kino kimami na buwan me kun kim ge bangkangkar kailan na ako no rutar kailan ni may ka na predipan sa mo me kako ni rhetoric context na nalita ka mendo sa ramatan kami ni mami matat muna ti ko may biti sandoya me ki mami bitar tau kir bitar taranggo na kanggong gongo ko sa nanggay ko na bosa para ni let's say they sit together and they share cangir may nung na gong hindi na ya kir mo na bisaw ta kaya nag-ingir tal man nung na sa straightforward nga sa cancel ikin ng kontrak salis kaya di ba to ya Yan sa. Yan sa. Erawa, anything is possible. Kada daw ko Absolutely. nakakilakang ni Bita, no? But in a siya ni naraniado, kaya kayo ko, o mando ala katiko nandun riko la kadaro matiko, yuko, dambi tiko, yuko, ngalu tiko. We have to get out from that shell. Voice it out. Nerang, these people everywhere. Erna romoda. And I'm sure, erna bebuke, na kena sangay, na kena enforce, na kena kango. Nita kan na kena bola, kitukun me bola, takana bola, takana matin to bitikla, form takina takana
petition meki mami na saini kina meki mami na banding seda kena bingon sa uga baranga ina tandola ma iyo mata ini kana non tanan duri bata minta na daga daga bata me maruru ina bubale maruru ina daga daga sabi na kati kuna kasala ko tiku maikina iyo me ba ko kota kinga na kontaraki ai da bata na matu na kaya daga me maruru ina daga daga maruru ina bubale ka duin di ko tukun tika duin apa matanggal kis ni tanggal bakar romota so en loma ni ko mana ya ni yui rasa rasa takatu na non repuko na non retutun ka kima michana ni do tin man kupa sono ngona ni do na dokani kita no ka komenta di mukila kaya ngam tambe ngam wi tani bang lung wi bang butu butu kaya rasa tadi ka kwa kila na kai tukun mani tu tat beda no tukun no kwa kila nyo report mi tanga minggur nang kunin kata kunin ka na kamu ba kumandela ki you'll be a laughing stock kaya na banani kata Kailangan yung girma yung guri. Nangunin ni may break or to naman ninja or to na subabasi kang girma kinang guri. Or to may ra may biwal ta ka what yung girma yung gong garon na lasa ta kapti. Kanya biwal ta katalito. Kakwa sayang gitu kun mo nito ta. Ko bang din complain may kung takam do na kayo na may indrenda pa kito ngay kiro mo na sing takam kindo na katung nga bando relax to. Bata nom nanu mamotang itik may ngor morto na buki ko irang ko no multo bir nang bulang gor gor kan indrenda tal tipo ninta katak ko kun pa man to alaki ko. Kila bakay bisuki nang bula Turiba bisuki na. mamanda turiba Iya, mamanda na turun yango naman ko. ino saranga. Ika nga Kabaka ko maramanita. Kako te eh, digo ka nga mo. Tambre ko ra pa mo nilay mo. Kung tumbuto. Kaya mo sini. Nano mamunggirin pa ng boss ni punong taga. Tagay patal mo yan na ritala no. Kuning girit ko ay mayo. Kaya na iko na may katungan ni Andre. Ko na ni tagatang ko na may viwal tig to na namunggir mo yung marutak saranga nita nanamu may waseni ko baka tabira na buwan ni marama si turanga kwar barong chukumay kwar rani kumuni na non ritukutuk sa na non ritalan no pe baka tukun chukaya o niko no kula na bukuni nganrebi me ndona na wase wase marama si turanga merong wala may rabi tartara bata biki kemuni na bukuni kena sangay men na biu bata na numni talan no kena numni tukutuk. kila kiro bitala no tiko pati kaya na maramalo eh. Sa sulit ko mo kuha na no na nambang telefoni biti ako iti ko buling ko biti na ngonong go. Nakakuha ni voting ko sa votalero na bulan na no na nagti ko buling biti. Sa Okay. sulit ko mo kuha biyo na no na namba Fiji number kakuha and just request Dr. Tiger ni pinta ka taki ba na numero page ni numero na biyo si Oti. Hindi sa nga may pinta ka. But kaya baka na biyo nakata. They can just refer to the pre-recording ni numero biyo si nambong ni ko. Ragay bang karangokin na nunggu nang batukina and they can contact me balatao na rin Facebook sa baliw bukim ni na kinabasong ko ni tutup meron ni ureda na tabor ni takabay may kimami lobby takay lo mo na matin to na kango minasangay minawali minalorendo na ngunsal may kimami na bukiki ay minarungudi Mm. kinanando may kimami mesara ni demo may kakuya ni na na domoy kimami mesako kuwal tunga ni bitala no ni batini tano Tino misala bitite ko saranga. niya babasar na ko no may abakin Amen. Amen. Doon saranga. Siguro na nam? tikong gabi ang nanonambak Okay. natalaki Binak ambulus ko ni bikim ni ketsar na semba chukumay. Binak bali na nom ni biwosay. Maruta ka na nom ni um, may biwosay chukuni kuha dakila ni na biyo talo no ni kuha. En lebsar na kaya na buli na kin Dapat binibinak bi maramanita na non na suliti ko na non na ngauna sa kani karoraw iya bikim din na semba chukumay lele bonito kung char chukamingo ni ni lakuduru mo tali chungan na bikay lakuduru mo tingo Emelina bikim ni na barong tingo may songora bakarabi wal takati ko na bital nongo go singi tal no me kan biwali bikim ni na semba chukumingo go na bital no umana chukundo na mata buwal ke bakaw ni binakata chukuna kan biwal sa kanang beterna o ni me imbita chukuna nungo page ker go sing kana banua ke bakaw ni chukur bat kinanom ni mata buwal mi balang don binak ni ka ker menta binanumi ena buku ni nona ngol mengo emili na mikro mi bitala no ena non rena numi sotale na bubal la kuduru mo chiko nande ndai ko ngon kino babi ni binaka chuko baka lebu bikim ni kensara na bi buki tuku mai na sulba kasama ena ni romi bitalo ni ko bat ki emili tana warak nga ngo mena ga imbita mo ko na namba ni telefoni ena
Bukun raw irana tumbu-tumbu lingan do tikon ramatu bal may biti turanga sa marama na bukun indrendre rala ko ruma na tu may biti tu bat may kirana ndilo benra sarangole ni balangin na non risa sama ni sianga ni ngole chuk may na bito ko ni engan rebi to man sama yado na bisau so sarangole tali balang sali chuk tal do tal matu bali bo sarangole da biti ko may na ngone bat kena maramatina ko irana ngone kira talanga turanga tamai ko ngone kini bikeda na sama chuk may tatoro baka bimbira vitala nongo. Ngosi nga ni bono ni biwali, ngosi ni bono ni binda baki, ngona vitala noa e bimbi ni humanity ukina na bula ni bubale, marama tina kira na rubeta. Marama nita na namba? 957-3648, Andrea Ramana. 957-3648. Yeah. And Andrea, she's Mrs. Romania, Andrea Ramana. Oh, totoo ka sarang ang godo na marama lawyer, lawyer ti ko Okay, she's an may birth. international lawyer. Yeah. Oh, binakabali. Wen tungo do na lawyer na vibuke ko na ken na biu na nonda kunru, ken na nonda bakatutu, na nita ken na bital ni ko na le rabsar nga virtual ta minista eviti ya da maro tal chunga ni sikani mata karon sa matal ma chon ron mas bat ke ratu na bara rombana kanta be na bitalon ni bikani family reunification na non rasa sama bata na bubale verto na don ratu sa bul korto sa ngolea sa ta ka na ken review na ken yanga na non ratu ngole na ta tal sa na bitu ni tuba ver tal na botal ni mata bubale er na kay murya ni bite ko ngon ke no marata kana bitalon ni ko ni lebu na bi karonia sa bital tek chugo na training berto na welfare offices ba patala ngona tek bukin na nek kina pam scheme na sera ni nama kina kami atongo sa tukuli nga lako le daka dona embaki rona embaki sabana embaki buibu kumena matubale listalma ina kena sanga mi kabor na bi matubale bakango ngandre bi mena bakai do risola buli werto na nek welfare officers chikutal nga na liaison officers bertono di matubala chuk may biti leutal na ka nga re men bital na tak maramanita seber ni meta ban do bital no olo seletal ngona ngona bi kemuni ke bakati ko tal sona no muni wasan bi bakal ngata ki beira na marama er bakaro ko la ko duru muti ko na kanro ni la ko duru muti ko kira talanga na turanga We bal gagate king ay siyangani you're not alone. People are around you. And then abe ibu kita kana kanggo ni kena buka imbalata. Hindi na erna bosa balilia. Erna tu nga so na negative minds merna bosa merna besa gata bambimbi na umitangan ibu bali. Yo kala erna ka ni toso nga yani gongo ngoli na kayo. Era siya nga tingo ni kilawira nandi na ni kala ko durumiti ko na laman ibu bali raw kilati ngoro na biwati. Bunga baga bunga era sale baga wati tu mayo Australia. Meron gitu ko, no, saan hindi nga ni kayo sa badstal. Kem ni nisang ni kilana karo vital no tagati. Lebo bayar na sa lebagawati to yan. Din ni sa lebagawati ko ikya. RCB security nga may nabitinan. Kunta wala mawagad, kunto so chiko bandu ang ko RSL watch nga may natos-tos. Muni tatak ching may nanon ritos-tos na. Ay, lebo na mara, meron lang ko matiko. Kima mi bewa sa itiko, kima rato kong tikaira. Ifol ni sa rebele bagawati ba, may release te kimam. Ni kima mi besulia ni kena sere, erambesi. Koya nandrendre lak durumtiko. Koya wabin pinakin bekim ni maram ni kanin ni address ta kasi nga ni kanin rendre baki. Beta nando nandrendre lak durumtin dono mo wala ro kilaching nga nakenan di na ro nabiwutin. Hindi na ni Rosang ni Pinggiriti, tutupan dorong kay Pinggiriti, tutandong kita kemana pa kuilam. Dasang ni kila na tabi tukun itik mo tata, amin nana. Kue besuki nga nati ko, kue sang ati ko nana, merong ando ko na singirochu. Tata, hindi na nila baka pensi chik na piturli nga may estereli, ano na baka nana, na kaya besu mo na tala chik may berto na pitsi na ni pitsi merto wawa. Endo iti ko na bikala ka durumiti, kue kambing bikin, menda kako, ninda ubosa, baka bitalia. Semenda siyo, menda besio, menda downgrade ta kan do ng bulan, tanto matpambimbi ng bulan ni mata buwan. Dato wala men datara na behulutangan daw sa datara bang bimbimbal eta tables do turn. Kakuno ma ni sabi na katiko na mitos-toso na binakatinggal. Na beka ke weekend taywa kan do na singa kenda na tamus. O nandren ba kan beka ni kuwa na yabin do na singa. Iko na gaya kan nanu may na singa go iko anden ba kan na utangan ko. Because we don't know. Kaya sa nga nikila na non communication siguro na turang kinamarama biutin. Diba? Hindi na nila iwakan din nati ko kaya tata.
Sala itu rutin detal na marama ngonggongo. Yo na non robeng hiritikin na ibi tikilan dina. Nabuni non antam be bakan do tikulum ni palo nana batini kontrol tinga mo ko lebe lebe torli nga bakan dindina tiga. Sanda ka ko nindong dolang musu baka pitali. Non te tabul nga mendala ko mengken dabe wasay tak nga nakairan da toso kinay sa ko atika kesya nga nangalut mandanga dawil-wil dasar-sar tungan dangalut tu. Obe bang git tikin bikim ni namara mau kila ni lebo bikim ni asa komen tiku main itu kon tiku main no ni laku di rumah tal tiku ngana beka ki mami laku di rumah tiku bunga namara ma ko meki na ngusu tiku kena ndomo tiku me ni kuan na bata-bata ni pinggar ngo au kila oni na biya mantua talembe kan ni sari dir na komenta ni bursa rapo sa pakan lilian bat ni rari ke muni ni sa wasem ni kaku ni mantua ni kaku ni lang katak eh ni kaku ni na tu na be dala tinimbulan mi sa ngamen na pasok kay kende mur min bitiken de sombu but this is our season this is our time men dan duri men da voice at pakan na bindan de tala ko duru mutik saru tanan dan tambitiko dan ngalu tiko ndaka men da sa domondua ni da dola ba ni da kambura kan na be kala duru mutiko merawa ni lorai me wali min don kene wali me wali na lega kenda na ngalu tinga ena sianga tinga ni don kene wali lega hindi na beka ni na nga yado na ngoner na lak may natata ena may yado tinga na tata buki buki naka when you come out from that shell when you have an open mind and open thinking to go there sana kawali to bi kuna kaya to nangona nang kay lesu may kino ko siya siya ni lesu may kema ni lesu mantagamay Wei, kue kawali tu bagang asim dan kada tu bet ngada batin sa upun tigo nang bagasa upun tigo nang bagasa kaya nasong tigo tigo kunang tambi tigo hangor kona kakebe tunggor ramamu ena sengen mai bina kan tos tos na lesu mai na bide burra kena lagu tungan na lagu tungan na lagu tungan tala ko mai mai bita la non tapi wasita da mai be buke mera ni bina kan na lagu lagu kila it's about time we so taking on the mindset ni tondo tu na ni tu mbole na sisters keepers daw bating go changing minds changing lives ni sabi sa na nanda bakasama na bisa na nanda bulan na barol nga nanda bakasama kako ni ikaw itakir na po sabi kim ni na comment ko may sa ngay pinta kidaktikan na nanamba na marang aloy ano ni Vitar tar mikin na ni wasya mikin na nalaga ko na ka counseling talti nga na bibu kiti ko na kakit don't worry everything is confidential na maroroy na damuni na tanawati muni na kakit kalau nga bebasuk komunike na itugtug may bagan din na ni sa tabi din na tigunan rin rin ko meron ni Loray na unsal memori min dokin na kinaiwan naka Totoka wakawoti. Binaka baka libsar maramleta Emelina na nomu sulitu na nomu ngau na hindi kuwa. Ando manalaka nungu ngusiki memiti na ronan raw bakadada na barong tik may nambungin ko. Doon ay wili-wili libo. Era siya machuk may ni kuwa ni dakila ni naulutangon ni na may wasen ni kuwa siya ngatok ni karora. Bimbi tok. Balet ni tarichukin na numunin bulan na maramatina si sotal nga turang tama Wakan bimbisar nga na mungusir chiko na lubet. Ni bunga na ngon render ala kuduro mo chiko kenda sa tapo chiko ni tumbu ir talanga na ngon rabakila. Kaya baka man nga siya ganito kuno bira na bakila tu. Dora kaya to chiko kung ni kina na numu yalon day medor mi vital no ni kuwa musiki mem chiko ni baka binibina ka baka mundo. Na numu may boss na do kau kila ni nabi kantor mi vital no takani kuwa na baka bulan na bisa. Anapa ko po nabisaw ni Rai, nabisaw talaga ni tubo-tubo ni matintu ebiti na matintu talaga Australia. May napaka binakataki, ba usibi na namunito ko nitiko. May tos ko na nakataka, may tos binakatalito nga ng buli ni matamubali. Kung ano kino, babi ni binakin maramlita ni Nendorbital ni ko sa kani bakatata ni kinendua sa kani biso mo kinendua ni bosa rara masaranga nanomuni nanumati ko nambul ni bubale bat kena non rambulan na lubeta babi ni binaksar kin bakal lem sara binakabale mo nanom sule na ngono klan sa sibit sar nendor ngona lavaki ya kami na nomu maybe we say ni oni talo no takasar nga mena kanji na siya tala na udu main durungo kandi na saranga na bikaw nila ko to ruma sabanu ni binakachukayan ni gua siya ni kana matay siya kani uti-uti kaya baka nando tala na ngono may muri o ni na nanu mo ni siya matali mai kaya baka sora ka sa noli bital no takabat ki Enria au na dolap tu no kupatabat mindor na may bital no talkin en nando tala na ngono may muri nita nando tala ko di bewase sa kwambek nga yan na bikaw siya sa banyo ni binakito yan ni babin binakabikim ni na parang tikmayan ni sila ng mingaw na muni maindan siya nga lang ni parang ni sila baka sa matal tingamay may baby kiti ko na kaya nabasang gariti ko na bingaw misala may namuri may marui tinga kina na non de baby bala bagang bimbi na non rambulan na lubyanda
Savano ni binakatuya ni bikim ni bagando kirsar bakatal ngaki ni bikim ni maramunita binakabali na bisureti meme baga ngati kituna no munin ron pepa meme waseki nando na ulu tangan dina the realities of life na bikala ko dulu ni dina tiko da senga tunin do address takabawa sama da do tambor na katumbeka katungan ni vital no ni betinta no ken vitolo ni ngonisal wabi ni binakan ni do labana no munin ron pepa meme waseki na meme address taki ni yadon din at na bikang ay sa ni binaka wa bin binaki na bagal bikim ni baga bin binaka bikim ni na sarsara na bugin na munisila na mningaw na din dito na time so umbe kay sa ampong libo sa ratiko yun ni sila na mningaw na muni may pararongo sa ni binaka tiyan ni muni mada binaka bikim. Sebenarnya bale besar meramanitan dor nang bitar tartiko lolo besar bale berto nang ngone marta kan dor sa may bikili rango dolo tu nang bata bata kaya dor kami muro ni be bitar tarmay ni sulit tu nang alala ni bitar tar ngamen to nang una o ni nang mo ni bitar tar mekin salom sartu yan Nakabalik maram nagta sa lalong taltungan ni bikim ni. nah kamata kumanda Sa lalong matuyan bikim ni Sister Janet. sebenarnya kabaliw lolong bimbital ngayan naka Nagka, Isa. Nakamalim Sara Maramanita Emelina, Vakarewa, Sematiko kami na Mandi Heights, Vami di Vinaka Berto na Matamuvale, ni Sister Janet, Bakatal nga kina Berto o Andrea na Maramaloya, Bakatal nga kina na turang loya, Niko na Waikula, turang do Kauti Kenda Bakalim, na ituki, na nono sulito ko na nono NGO, men Bitabat na kunru, kena baka tutu so mena baka binaka tekina norto bingarabi na National Employment Center biti mena binaka na bingarabi wer na di mata mobile reti ko may biti o marta kana na sema mayo Emelina ni kuwa na nona may waseti ko na rendre la ko durumuti ko na nona mata mobile ia lele wer baka rong tu bukan ni kuwa na ni kuwa na kebakila ni somikina na nona mas lebu bir sota tu bida na bula bida na embaki na non sota tu ya na bitalo ni ko ene tanto tal kine lebu na bimba tin katumba me na rongodi kina na non ka ngandre ka me na baka binaka taki na bingrabi me berto na National Employment Center au sa baka ni binaka tani bali bikem ni na nabani telefoni au sa ambita chukani bela chat ngo na 957 3648 957 3648 ni kibitar tara namba ya ke baka ni binakata mo ni tiki ni bitala no bat ke Emelina ena kena sangai membiu baten dona baka tutu membiu yani kena maten to biti kana liang sar kana maten to Australia na kena baka binakatak me banga ngatek tik ngana mata bubale ena nonta puno biti o salolong sar tu yani baka lebih kem ni antu do sar binaka no muni baka tundelinga mai bekem ni nangai rongo baka malu na bital nongo binaka bali no muni ngauna au sa baka mo yani ni mo tok mata naka sabi kami na barang ti kumai yani kuni ngula tabu ni mataka na bitu na kaloko na ngula talaga may biti na siya mati kumikino rato na barang barang katabu wat kay cholen roni masi na non na non ro na may bita lo takatiko so naka sa nabu nabu tiko kina na matinto Australia na kaya na baka binakataki na bingarabi kibira na non tanto yung matabubale era nang kay barong wale may Australia na ngula may muri o katalaki na bingarabi na so libera matubale eros tabatingo na rendre enangonongo ka may musulutiko na marama ni Telebu Emelina Bakareo ena sing benangan ni kuena nona may waseti ko kuena bika elako duruma nan rendre lako duruma tiko ba siberto na lalai kanu itaki ni ulutaka ni kuena a mother's voice marotaki ni soli na ngonongo baka tambaki doki bua me ngusunra na maramatina erla ko duruma tiko nan rendre en tiki ngono saranga ko Babi ni binaka bikim ni ket sara na bakarong ti kumai. Miriam beri balu ni bole binaka. Oni lemba tambua binakbali na nomli sama ti kumai. Medi lalau baki. Um, asli ka madhenro totoka pa ko tinanong ni suli kasama ti kumay bikem ni talaga na besule may so na ni thou kina ngoni sala be pa binate kina bingarabi ni bitamay na chete na ni baka tutu kero nang gay sarawi muri kay Emelina pakatal nga kina ni mataka bat ki ratu na barab katal nga kina bi ratu chonen roni masi ena buku ni nganrebi me baka binakata kina bingarabi ena buku ni pam scheme may Australia au sala lo may ni bikem ni kata sara ninguém vai ter binaka. Binaka ni mo manda. Binaka ili
Luciana Francis, nakavaleu sary na siama tiako mai, pe nakavaleu Katarina Meriani, di mata-mata.